potungawe ako me ako ngawe mo university whakafonua atonga ki tau a fe ua tolu. Ka veinga ngawe ko lotu rerei mo talango fua. Ko e whakawhalanglango aho ona polu haka meriku ko ek pare mea atonga mo ministawe ako me ako ngawe. Tatake au lotu whawhetai mo seniolo Lutoviko Finau ko vika seniare tai o sisi atonga mo niwe. Ko e hoko te taunga i polokalama ki aho ni. Ko e rea talitari, whakako ia kalaftoni lātu, tare ki tai wātanak whakamatala whalalanga e Potungawe. Ko himi ulu aki, ko tolu hiwataha, whakako ia i ka tūri mangungu tau. Ko e taha ia kau mau wahenga mālolo i he tauni. Ko e rea soni ulu aki, whakako ia Air Force i aha whono. Tiu talahi ia koristonga, o ko kau moia i he mau wahenga mālolo. Ko e re soni ko sene mai ta fa me si wa tolu mo e ua fa. I he rea whakatonga e whakahoko ia e Air Force a whono, hono lau e re soni ko ni. I he rea whakapapalangi e whakaunga te lusi moala mafi. Ko e tarekita ia. Ki he waa ngā i pensoni. Ko e mauwahenga malolo mo e University whawhanua Tonga. Ko e lotu whawhetai, whahoko i hawika seniare tau sisi o Tonga mo niwe, mo seniolo Lutoviko Finau. Ko e kawenga lotu, e tok whakaunga tu ia e mo seniolo Lutoviko Finau, pia hoko ata mui ata me lotu a eiki. Ngā hi whawhalanglangi make o whakako whatongia, e whakaunga tua he peti tākei whanga, ko e tare ki taia wāko ke lautohi, ako loto me ako toka mua. E hoko e me whakapapa whakalongolongo ia minite taha ke kau whai ako me kau ngāue, ko nau tōtau, lolotonga e whakako whatongia i e potu ngāue. Ia, i kai ngatai e ui ai mo historia ngāue, kau ngāue. Whai ako ko mau wahenga mālolo mo e pensoni. Ko e... O ki heni whaka mo i whalasa e koristonga, e whai nau ki whasi whakariari, e taim tatau whake me ngā i whalanglangi. Certificate of Appreciation. E kau mau wahenga mālolo, me kau whafofonga me whamilia kau pekia. Me he Novemba tau awhe ua ki Januari tau awhe ua tolu. Aia ko nau tatau mai lolotonga whakako whatongia i he Potungawe. O hen mai kau hiwa. Kau hiwa ko ni ko e met voices, te nau hiwa ia I speak to Jesus. Pia kahiria e whahokat mo e whaki certificate a e fita. Whakahonga e ola CV Form 2 o e lautohi mo e PSC. Certificate whalanglangi e ola ngahi ako scholarship i Potungawe. E hokat mo mea e whalanglangi, ona bol hoka meriku ko ek pare mea tonga mo ministao e ako mo e ako ngawe. Rea whamalo, whako e iskerio ko tare kita ako re ore o, Potungawe ako mo e ako ngawe. Ko e keresi o tau ngawe a ngawe aho ni, tataki beia e he vika seniare tau sisi o tonga mo niwe. Mo seniolo Lutoviko Finau. Ia whakaosi ki he whasi whakawhanua. Kau whatahai mo iwi plasa ai koristonga. Ko te fua i holo whamanatua e ni iho ki nau tolu. Kau ngahi ako anga ku nau memipa i he ako anga University whakawhanua Atonga. Ia ko me hain mo e tādai ki vika seniare tau sisi o Tonga mo niwe, mo seniolo Lutoviko Finau. Pia whakafuafua ki hoko tonu a honga fulu mātaha pe o whiki ai. O tu uta e whakawhalanglangi ko e ek pare mia Tonga, ko ia minista ko mo ia ko ngawe. Ona pol huakawa me riku. Ka i taimi tatau, ko e kawinga ngā ue o e tau awhe ua tolu. Ko e loto le rei mo e talango fua. Tō whanga tono me he tohi e palo fita ko o Isaia wahe uluaki bako e vesi hongo fulu mahi wa. Baka iat ki he loto wharea ku te fua e ngai fuka kai tokola.
na tolu e ni ku teu ki tu uta e whawhalanglangi o e ahoni. Ko e ahoni whoko e whakaosi ai e wike palani a e kauwhai ako he ako anga e pure anga. Pia pe whoke ngahi ako anga sias katolika. Na e whakauko i he wike ni. Mga he ako anga e siasi. Nau kau mai e ahoni ke whakauko e au lotu whakawhitai. Whataha mo e potu ngāwe ako. Mo e ako ngāwe. Kau ki ai me University whakawhonua a Tonga. O ku alomari e bea e ahoni. Neongo ku awhia e langi. Kau ku alomari e lelei. Malu lelei ana tula. Bea whiunga mo e ahoni. Moko lelei bea e ea. Ina siai he polokalama o e ahoni. Tangi koe ako tau akai ki ai. Mo tolko ni he Facebook a. Koe tawhaki whakahahake. Whaiang mea ia whakahaha koe ni. I he tāmua o e whare whamanatu ko Kunsalote. O ki ai bea mo e kau ngāue. Ko nau mau wahenga malolo. Taulen me he Novema tau awhe ua ki tau awhe ua tolu. Mo ke nau tolu ko nau pekia. Mo ke nau tolu ko nau wholawatu. O ki heni me mo nau ngahi kau whakafofonga. Pia koloa ia ngawe anga o e ahoni. I he ki nau tolu ko nau ikuna ngahi. Nau ikuna ngahi whenganga ngawe i ngahi tau lah. Hanga koe naku lawe kia i he tau polo kalama. Ia whenga maari ke whakaonga toi ngahi ngoa. Kau maa ki nau tolu ko nau ikuna e wahenga malolo ki he tau ni. Ai kamata e lau en mei Novema o e tau wawhe ua ki he kamata anga o e tau ni. Tau wawhe ua tolu. Kai ke koe whailonga ia he potunga o e ako. Mo e ako ngā ue kau kai me University whawhonua a Tonga. A e au au lotu whawhitai o e ahoni. I he lolo tonga ni tau kei taripe ki he tōta e whalanglangi o e aho ko e ekpare mia Tonga ona polua kawa me riku. Langin kunde be mai ya hange ko ya ko ngai polo kalama ahoni ko tataki tau ngai polo kalama e whakao ko ya manu akau ola ya hoka ta be mo polo kalama ki rea tari whakao ko ya e kalafton latu me ngahi o wau o ahoni ko e whakamafola whangaton ko ni te me he holo whamanatu ko Kunsalote. Ko e polo kalama, ko e o au lotu whakawhitai. Poto ngāwe ako, mo ako ngāwe University whakawhonua a Tonga. Ki he tau a whe ua tolu. Hange ko ia ko e kawe i ngā. Ko e loto lelei mo e tala ngofua. Ko tu utamai e whalanglangi aho. Ko e pare mia i a Tonga. Ona polo hua kawa Meriko. Halo. Moi mai. Ko e toka taha kune tataki ai ngā polo kalama e ahoni. Ko manu akau ola. Ya hoko tapi tau ngā polo kalama e ahoni.
Tamo e afia e o tua mafi. I o tau lotolotonga. Tamo e hau e o tutonga. Ani afia o tamako king bono. Tamo e taini kuini nanas pau. Tamo e tambilis kalauni. Tupo toa lukalala. E mo e whare o hamo e ofu. Tamo ke he tamatu bere hake pa mo e hoe ke whanua. Tamo ke mafita toki whare mama. Moha mata pule. Atu whata puen ke whawhalangilangi o e o aulotu whawhita e aho. Eki pare mia o tonga. Ko eki mista a koe moha ko ngā ue. Honorable Waka Meliku. Au mai e hoek mista a kabineti. Tapat ke eki sea whare area tonga. Hoek me mipa whare eki. Tapat ke he wika seniale. Siasi Katolika Loma ki tonga mo niwe. O seniolo Ludovico Finau e mohalotu. Tapat ke he tare kita leo e patungai ako. Ako ngā ue. Iskeli ngā luoko. E watapat ke he pure ngā ue o e takmamatau tau kau wata e hon. Sioni mola mafi. O kau tak ngā ue koto pegu mo mea mai. Tapat ke he Vice Chancellor whakataimi e University Whawhanua Tonga. Kita tangkina mo steen. Ia peki he kau teens. Kau head of schools. Ia mo kau ngau hanu katoa e University. Tau kau whataha e o aulotu whawhetaini. Tau makehen ke kau tangat. Mo kau whiwhine. Uamanaki nau mārolo me ngau he ahon. Kakato ia e nau whaiwhatongia. Ai potu ngā ue, ka moe pureanga tonga. Tapatu ke ka uwhi ke me whunga mana mui, ko istonga. E uwhatapu atu ke kau tare kita. Kau ofisa ko maalunga, kau pureako, kau tokon pureako, kau tiutala. E peheka ting motolo, nuotoa pe kau whaiako mata ki o tonga. O mou mea mai he ahoni. Ia peheka tik mo tolu mo mea mai me ngalo ea. Mo ngalo o peki he o wau lotu. Whawhitai makehe kona e patu ngā ue ki he tau wanoa watolu. Mi he piwa tawhahi. Mo e tāki mo aka mi he toke lau mamao. He whatawhata mawhana pa mi wawaula. Whangawhariki pako mi habai veu. Ia pehe foki he funga whanua mi eua. Isa he kai ngalo ki mo tolu mo mea mai. I tonga ikini. Tala mo ka pui e whatapu. E talangatahi e te au whakitua. E taha ke whakatau kea te tau porokalama makehe koeni. Ai koe e owa ulotu whawheta ia e patungai ako. Wako ngā weba pehe ke University Whawhanua tonga. Ke tau ngā ue who au koeni. A koe whuafua tau ia. A hono whakatu e University Whawhanua. Ai tau wanoa watolu. Nai kai lawa foki hato uau peheni, tau ko mariwa tu me ngai whataptapui. Tāpune e ako, he tū tamai ko vitahaiwa, tau whawhita e honi. Mau e whainga maari e koeni, ki whahoko ai e uau lotu whawhita e. Te ua hiki whanonga, o e tau whakako koeni wanoa watolo. I kai te whaha whaloloa, ko whawhei heni ai tare kita ki he waa tāna ki whakamatala. Ia mo mau ako ai patunga awe o Clafton ni lantu ene lava mai o fai ai lea taritari. Alo. Tapu ke awhio e taha mai, o ona e pure i he van mo mamani. Tapu ki he tauruai, huelo, o haa moe ofa, o haa maafa, o ni whakawhono koula a sotiaka. Tapu ki he umata au kei tuu whakalawa, e ni whakalanu i hala whanonga. Tapu ki a hoiki, tapu atu ki a maftoa ki whare mama, maftoa ki mana moui, maftaa uruafi.
Tapu atu ke pare mia tonga. Ako minista ako. Ako ngā we. Polisi me tau malu whanua. Ako whakalangalangi aho. Hua ka Amerika. Patapu ke fue tupu ai lotu. Vika seniare. Whata Ludovico Finau. Tapu atu. He Vice Chancellor e University Pafonua Tonga. Associate Professor Tankina Moimoi Steen. Le moe ni kau ngawe. Tapu atu ke pure ngawe putunga ako. Wea ko ngawe iskering alwok. Mo kau waka. Tapu ke kau memi pa poate ako a pure anga. Tapu atu ke kau tare kita. Umumui amai. Kau whawhiwhia e ahon. Tapu atu ke kau helo. Unau tatau mai ke whatongia mohu tāpua kini. Na mō mate aki i ngai tau lahi. Tapu atu ke pure ako. Me kau whai ako. O mō walolo i pangai. O kau mohu ata mai. Tapu atu ke sola. Moha kapo o haa whangani. Na ko kore ke whakamaru wai. Maftoa ki mana moui. Koe whia e aha koe ni he kai te ulawa o siki. He hoa koe ni. He ko tau aho ko tuu whea wake. He mahino ko tuu whakataha e karniwa mo e otu ka vei ngā. E ngari. I motu ani. Ua toi hifo aki mai a kapakaua tawhai de mo orioni. He eku wakai ke pangai ko wheha wake e potunga a kome waka ngā we. Pe mo University Whafonua Tonga. Tuku ki o mou ki motu a whai whatongian i le whai atu halea taritari. O wanga hai punake o e api e kau matike tika o whakafuo e tau kawenga e wafo e watolu. Ka ke ilo ko hono fungani ke mata fia fotu mari. Ko te ungai a tonga o ilo e mamani. Si la ko unga fonua ne ta si pinga maktaua. Neongo ai la a mo uha ai pe ke nonga hata fotonga. Ka hua mai whakalakalaka uluaki ai ulunganga. Tariangi mo whakaapa-apa. Kai me ite ai otuanga afa. Koe pou māmaia e wafu e watolu. Koe loto le lei mo talango fua. O kou whafonga i atu ai ulu e University Whafonua Tonga mo pure ngā au e patunga e ako. Pe mo kau ngā au e kotoa. Ai tari le lei e whituona. Eik pare mia Tonga. Ako minista ako mo ako ngā au e. O anga le lei ka ke mea mai o whakalangalangi ai whiwhia e aho. O kai ke whetu kua e mau whiwhia. He nā ke whakotu ha mape koe la holo. Pea ke whakotu e University Whafonua koe la hoko. Ke whakamahino koe whakataura mai e tangane poto. Whakawhita pea whakawhita i ke o tua o e langi. O taitai lele ieni, ai vika seniare, o tonga. He o mea mai, ke whai ha mau loto, pa ke mau kamata mo e ki, pa te mau ilohono sai. Ka pau te mau fōu ki toa, koe ao pe ke wakaua. Taitai lele ieni, ai Vice Chancellor University Whafonua Tonga mo ni kau ngā awe. Ahoni mo tui pulupulu, mo tui tata, ke mahino o tau tepi ki he tā mo e vāe kuonga. Taitai lei e kau tare kita. Kau pure ako me kau whai ako, o tonga eiki, mo e motu o tonga. O maanu o tau waka, o moutari ngahi pore mo inu e nawa.
E tau la kai ai a ngofu pea o mahanga e wafe wowa. Ko loto lelei mo talango fua. O ngola ia ke makona ai ai te falau e wafe watolu. Mo oni e lau o tolu afe. Whakapō o ka laku alofia. Oni whakahehu ai otu ka veinga. Koe tangata pe o ngune whataki e uinga e ngana ia mo i whaifatongia. Patawangi tau mau tau ngau e whakoloa te velewa malanga tau. Malong ya Galton Lantu i he lava no whanofo o e tau o waulotu e bongbongin e no whakahoko e tau rea talitari ke tau hoko atu mo ke kamata e tau o waulotu e bongbongin e ko whawhe e ai e taha e kau ofisa ko maalunga o mena ke nau kau i he pensioni mo e maa wahenga maalolo whailonga i he honi Officer ko maalunga bago Assistant Senior Education Officer ko ika tuli mai ngungu tau kata ko lava mai o spela tu ai tau himi uloaki ka lava ia lava tu mo tau folofola whahauka tu ia he tiuta lahi o kostonga ukau mo ia he mao wahenga maalolo pensoni ahoni ko Air Force a fono ka tau toki hoko atu waro. Ko e wholofola himi e ka mata aki e tau o wau ma onga o e ahoni. Ko hono tolunge au hiwango fulu mata o e himi. Tolunge au hiwango fulu mata mo ka taki hake ke tau higa. O kuiai haki i whanua o kutu i o seni, na e kai ke mau o tua, na e masiva helele. Haleluia, ke monu i aeni. Tamatonga tu o ngau. Hokoloa ke whakamonu. Lotu ki e eiki ma upe. Ke ne pou ke he lotu. O malui atu pou.
Polofola e lau. Pai aga e hiki whatongia o e tau koeni. Aia he ongo rei o Sisu Christ. E whai e sione. Pongo fulu maa whao e wahe. Ki aia e ua fulu maa tolu. Me ua fulu maa whao e konga. Kosperi na e whai e sione. Pongo fulu maa whao e wahe. Ua tolu. Ia moe ua whao e vesi. Te atari e Sisu o ne pehe ki ai. Ka pau o ku ofa hataha ki a te au. Tene tauhi e kure a. E ofa ki a te ia. A e kutamai. E te maomi ki a te ia. O manofo anga taha mo ia. Koe au ku ikai ke ofa ki a te au. O ikai tene tauhi e ku ngahi rea. E koe rea au ku mou whanongo ki ai. O ku ikai a ak. Ka. Ai tamai. Nāne whekau mai au. Amen. Ia e kawe ngā lotu. Ko e hao ko tuku mai. Ko e lotu whakatāpui. Ia mono hufekina o e potu ngā we, mo ni kau ngā we. I e otu tongani. E tau me kau ngā we e potu ngā ako. Ia behe ke kau ngā we e University whakawhanua tonga. I whai tau whakako koe ni e wanoa watolu. I kai a koe a pē, kai hapai hake whoki mo ha whakawheta, mo ha whakamalo, i he nihi, whai no whailonga e a honi ko nau hikuna, ai whakapue. Whai whatongia, nei whakahoko ma e potu ngā wega upa e kure anga pe mo i whanua. Tāna ke te pekiai, mono mana tua, i nau tolu, ko nau tōtau i he hala whanonga, whahako whatongia. Hoi tau ku tau si tua me ai. Koe ko whahawhehen ai wika seni are, tai o sisi o tonga mo niwe, o seni oro Ludovico Finau, e whamore, e whakahoko anga e lotu, whakawhetai ko ia. Alo. Nofo pe au whakakaukau. Pe haha whakawhotunga o e wholofola. Aku whiri mai. E whai aki hano whakaibia. Ma whakaloto lahii. E koha mama. E me tataki. Hala whanong. O e e taimi tatau, loto peke whai peki wahe nau pe. Rau whakatolo atu pe au whakaapa rahi ko kukau ngā whai whekau. O ngau te fua i he whareng. E tuku pe mua ha ki whainga maare. Pe whai peha hulu pe mi he wholofoa. Ka koha mama tā ki loa. Ma mai hala whanonga, o ki tau tolu, o ki tau ihen, toke lau. E behe ki wawa mo haapai. E mo ki nau tolu kotoa, pe mi he ngalu ope. E ki pare mia nā ku mahu inga ia au pito. E whainga maari e. Pea nai tuku ai a e ku tokanga, ki hiva. O whaampe na alawa ke hiva. Koe ki hiva o whaahiva he tau whanau. O tui koe kuat pe whanau ngō manatu.
Ko hiva kui pe ko talangofua. Pea tau ka pau e lava ke hua mai. Ka neonga ko ki hiva ai whanau. Ko tui ko tō onga ia pa moe whakama opo o e aho. Ka koe whie mau ai eiki. Nei. Ke ne hanga pe o ave pe ke fufu pe ia ki he longa i whanau. Ai tāpuaki, ai lelei kotoa pe o ikai ko ki nau tolu o kumatao tau. Ko rat pe ke whai whi pe ko hataha pe mua, no pe ki fo hiwa. A bau e lava hiwa mai, ka kore atu. He teu tataki pe a me ai, pa moe wholofola, pa moe kaweinga, tala noa ki aia aisea i he ahoni. Ko rat mua pe lava o hiwa mai. Saipe. Lava pe? Ikai. Ko hinga koe ke lava he ko hiwa pe whokia e whanau koe ke tau sa ia rato hiwa e whanau. Ka koe whanau ia e te tau ngā au e ka te kinau tolu. Ka koe tau talango fua. Ka kuhanga e whanau o mai e ki i ves ko iapa maa ki tau tolu. E whakaosi koe ki i whakarea koe whakahaanga ia o e tau tui ki he otua. Ko e whakahaanga ia o e tau tui ki he otua. Whakamālolahi au pito, e reha taritari a honi. O ne tala noa ki he lā mākona, e wholau karia. Ka e tuku pe mua ki uto e tānaki atu mua ki i lā pē taha. O kui pe ia ko e lā tataki. Ka kohai ia ai lā tataki ko ia, ko e wholofola ia oe ahoni. Ko ia e tau potu taha, ko ia e tuumua, ko ia tene hanga o tataki, ai halanga pa moe alunga, ka ko tau eiki ko sisu klaisi. Ka ko ne wholofola mā oni, ko ia ai lā ki lā peu si pe. I mui pe ia, pa nofo pe ia ko ne ātunga pe nai. Ke tataki, ka whakapapau i pe o ku mākona e la, tala noa ki ai, ai rea taritari oe ahon. O kou kore pe, ka pau e fuloloa pa mō katako ki hiki nima mai kau, au ki ifto e whakanau nope. O whambe ke ki tala noa i e mahu inga maare, ki wholofola nā ku whiri, ke tala noa ki ai. Ka koe to'o pia me he cosperiazione. I he whakapilitania, whakarea pe he, Jesus replied, anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them. Anyone who does not love me will not obey my teaching. These words you hear are not my own. They belong to the Father who sent me. O kore whakamore atu, ka pau more amana ki. Tuku be mua ke u to'o e whatongia. Aina mu amanaki ki ai ki he ahon. Kia te au i he laumārie o e wholofola o e ahoni. A pau te u whakarea atu pe ko e kāinga lotu ko tui beau tonu beia. Ka whaiako. Ngā e potu ngā ue ngā ue. Ko e hae tala noa ai palofita ko ai sea ai o ku to'o pia me ai willing. Pia moi obedient. Ko e hae whakakaukau i mui o ku uhinga ai e tala noa ai palofita ko ai sea. Hanga e he palofita o ne tala mai ai palofisai ko uhi ai sea au mahino mai pe tu kunga tala noa ai sea. Ko uhi ka ngai whainga ta au ku fe hulu naki. I he anga o e whentangu tui. Ai ka kaina ne ngā ue ki a te kinau tolu.
Pea koe ngā aua ia na e whai e he palofita, ka koe ne oange ai whakanongo nonga. Oange ai whakawhainga maari ei, ai amanaki lelei pea maa ki nau tolu. Pea koe ne palofisa ia i he ahoni, ka koe ne talaange kia te ki nau tolu. Koe kotoa ai uni mea, o ku mou talanoa ki ai po mo ngā aue ki ai, e muna pe ia. Kai auarewa pe ku o hasino mai ai toko taha ko ia, ai tau tala koe misaia. E tene hanga pe ia ke ne kātoi, pia ne hapai ki tau tolu, pia ne momoi kotoa pe ki tau tolu ki he kolosi. Peka teo koe laumaria ia o pui tua, tala noa ki ai e palofita, pia moe kawenga. Kau whai ako, pia moe potu ngā aue, ai ngā aue. Ki nau tolu koe ni amanaki ke nau whaka osinga, ai tau ngā aue koe ni, mahino ai e whainga taa. Na iai e mominiti na e more amanaki. Na iai e taimi na tau ongo e ku tāla a pia vei ua. Kai taimi ta tau pe koe mea ngā aue pe ki tau tolu, koe mea vai, mea whakatupu pe ki tau tolu ai otua. Ka kia te au koe laumaari e kosperi asione, si tala noa hange, toko tahana ane whakotuutu e polo kalama, pia kore mai pātere, mai mua ha wholofola. Nā ku whekumi rewa ke heki i ongo le rei koe ni, ko e ku whakakau ki ai, ko e tala noa koe o e loto le rei, pia mo e tala ngofua, ko e tāria ai kosperi asione, ko e tāria a sesu ki he fie mau a ki tau tolu, ke tau loto le rei, ke tau tala ngofua a ki tau tolu, ai ku wahe ki ai, ai kosperi asione. Ka koe tau tala ngofua pe ki he ne whakahino, ki he ne whai ako. Ka koe haa e ne whai ako, koe kano kato o e ne whai ako, tala noa pe ki ai, rea pe whape, koe love, koe ofa. Ka kapau te tau ofa, i he ngā aue ku tau whai, pia mahino pe ia ka te ki tau tolu e tupulaki, ka hei kai ai ngofua ia ke tau ofa, ka ouarewa pe ku tau, nā whakakaukaua ke ki ifo i whakatonga, koe ni whamore atu kau whai ako. Mutu a whai ako pepe moenia. Ka koe whakatonga koe ki he willing, koe loto aki. Koe whakakaukaua ku pehen, ka pau hei kai te loto aki, hei kai te loto leleia. Ka pau te loto aki e mea koe mate aki, mo mamahi kai ai ku mo ui. Ka te au iau toi ofi angeia ki a te au, ka te loto leleia au, ke hoko atu, ai ngā aue ko ia, e ngā aue ku tau whai. Pe ka te au koe laumaari e, ki kaweinga o kua whanongo ki ai, pe mo e kaweinga o e ahoni, mahu inga ia au e kau whai ako, i he rea koe whakawheta. Ka koe whakawhetai, pe me he lotonga, pe mo e uho o e whaingataa. Aena aku whanongo ki ai, i hono hu e kina ane nai ange, ai mea na tau whetau laki pia moia he tau tau situ ake. Ta uni, tau whemata aki, tau whakatahataha, pia tau whakate fua i he loto whare koeni, ke tau whai ai lotu, pia moe whakawheta i a dek tau. Ka koe hae makatuunga au e tau whakawheta i a dek tau tolu, kia te au, koe mea ia ku mahau inga he ahoni. Ulu aki, na tau i kuna i e whaha i tau ku tau situ a pia mea. Koe ua, koe tau i kuna i, ai ngahi uni mea na tau whehanga hangai pia moia. Koe tau hanga o i kuna i, ai fua whatongia lelei. Koe tau hanga o i kuna i, ai ngā ue, na e omia i e whalala ai potu ngā ue a kō, pia moe potu ngā aue ngā ue, o hiri atu ki ho whatongia, koe tamai, pia moe whae. Pia tau i he laumaari e ko ia, i he ahoni, koe laumaari e ia o e whakawhetai.
Pea ko te hau koe whakaloto lahia o e ahoni pea maa ki tau tolu. Aena e tala noa kia e palofita ko Aisea, whakamaa opo ko toa peia o ave peia ki he kolosipe. He kupau peia ke tau whetaulaki ki tau tolu, pe mo nau ia o e kolosi. Tau whakawhetai, e tau mau e whainga maarie, ke tau inasi i he kolosi na e fua e he eiki, ka ko sisu kalais, pa maa tau tolu ko tau whakahauwhi anga. Ka whainga ko oa ri e kolosi. Ki tala noa tua ko whai, tangata eiki ko eni, na fua kaunga fua mai pa maki kulupu kakai ko ni fua kolospe. Pe a mai ki he vai wa, e talange e tangata eiki i hene lotu eiki. Fu loloa, fu mama fai fu kolos ko en. E talange e eiki sai, unu mai, tuusi e kolosi. Kai alu pe toenga. To e tahataha atu ofi atu, to e hanga hake pe tangata eiki, e ne whakahange ki he eiki, kei mamafa pe kolosia, to e tuusi mua hakonga. Range, e sai, unu mai, to e tuusi e konga hono hoko. Paka whena watu ki he wheitu koe na e whakatau mua ki ai e uhinga pa mo e loloa tatau, o e kolosi koe na e fua e he kaunga fua kolosi, ko hinga ke hiri atu e kolosi me he kauwai koe, ki he kauwai koe, pe nau lue hala whakakawa atu koe ia. Ne lue ai e toe ngā, pe nau hao kotoa ki he kauwai e taha. Me a pango ia koe tangata eiki koe ni, koe ne tau tu usi hono kolosi. Koe hamea nai hoko, na ne whakakaukau, ke ne ki i puna maa o lunga aki e kolosi. Na ne lele mai puna, tō pehe loto vai. Koe hae ki i whakakaukau e tala noa koe. Kau whaia ko kau ngā hau he kai ke osi e kolosi ia he mamani. Ka koe kolosi na e hasino mai ai a e ofa. Nā ne hifo o tupu tangata he Krismasi ko uhiko ki tau tōru. Pea ne aluai ki he taupotu taha ko e ai anga kai o e monu manu. Nā mu haa tapu ange pea mo ki mau tōru. Ka nā ne whiri ke ne alu, ke ne omi ha whekau pea me he ai anga kai o e manu. Koe lamari e ia e loto le rei pea mo e talangofua. Ka koe sevaniti a e eiki. Ka koe tau talangofua, ke tau omi whekau, iho tau ngafa pea mo e whatongia, pea koe tau ofa whonua, i he ui kua whai, he eiki, pea maa ki mau tolu, pea mo ki tau tolu. Mana tui, na ngalo, ia te ki tau tolu. Koe whatongia, koe ui maa oni ai otua, ke whakamaa oni i ai, pea kauai pea mo e kolosi. Ke hoko e kolosi, koe maa oni anga, o e alunga mo e fua whatongia au tau whai. Whai ngata ai a pongi. Whai ngata ai turi taimi mai ki he ako, ki he ngāwe, ka koe kolosi, pe uksisi, pe ukula. Koe kukore, oua mua e tu usi ai kolosi. Fua pe, pea fua pe ke au. Koe tala noa ia himi, koe kolosi, koe pore anga ia, oi moui ai karistiane. He koe kolosi na ne hanga i o whakatahataha, pea ne hanga i o whatu, ai kaweinga koe tala noa kia ia Aisea, ulua kipe, koe moui aki, loto aki, pe koe loto lelei, pea mo e tala ngofua. He lau maari e koe ia, tau whawheta ia ki tau tolu, e tau mao e whainga maari. He lau maari e koe ia, whangatamai, whangawhae, ka maa ki nau tolu, na wikuna i e whainga tau. Maa e ki pare mia, i hea hon. O whawhe i atu ki mau tolu, au ki punau hifo mua, i lau se koni pe, tau whakalongolongo mua pa tau siofi, ai whekau oi ahoni, ka kono momoi ki tau tolu, maka tuunga pe i hene off, ka koe ave kotoa pe ki tau tolu ki he kolosi. Koe whehu ia pa maa ki tau tolu ki taimi te o atu, e te wikuna na ia e kolosi koen. Mana tu, ki kolosi o e eiki, o mai ke teu ia ki tau tolu, ke whakamaa oni ia ki tau tolu, i he ui maa oni na ane whai, ahini ku tau i he nea i aho koeni. O kore atu, tau ki whakalongo si mua,
Pea hiri pe koe ati e tataki atu a e tau lotu. O tua o e tamai mo e alo pe mo e laumarie ma oni oni. Mau fia pe mo e loto hanga maharie. Ko uhi ko e fofonga maharie ai aho. Mau lava ai ke mau tāpa fua ho huafa ma oni oni. He hoa pe mo e mō meniti o e aho. Ko e uhi ko e malava ke mau tuu whakataha. Ke mau uma taha ke whataki e kafa. Whatongia kua tuku mai, te mei taumua, ke whai a hono whakamalo ia, te mohono whakawheta ia. Ta mai o tua tuku pe mua ke whafonga maarie a Fiona, ke mau kau whakataha ihe loto, a ho mau hau. Tupo wono, e behe ke tahine princesi na nas pau utuku aho. Tama pirinis kalauni, tupo toa, ka moe whare alo hono katoa. Wharawange, pa moe otua, pa mohono mafi, kene taumaringi mai ha tāpuaki mo ha keresi, ke whare o tupou, koe uhi ke toka ringo ai merino, ai otua mafi, I he tataki kua whakatotoka mei tau mua, ko uhi koe kakai e whonua ka kotonga. Ke awhei tau lalo pe mua ai a Fiona kai malui pe mo tataki ange mua ia, I ho laumari e. Ka koe laumari e, koe ofa I hono kakai. I kai fie tū kua, a e mau lotu tamai o tua, ka koe mau hanga atu ki he a Fiona, a holau maari e, ka moe tataki kua whai e he eiki pare mia, Honorable Huakawa Meiriku, ko e pare mia o e whonua kakotong. Fuaki ange mua ki a te ia e lau maari e, ka koho o mea ofa fungani, koe whaakataki, ai atamai mahino, ai atamai poto, pea moe ilo mea, pea moe kotoa aho o mea ofa. Ke hoko ia koe aikona, I hono ngafa, pea mohono whatongia whakae taki, pea moe halanga, pea moe whanonga anga, I ngā aue whakataki kone tuku tokanga ki ai, pa mai lelei o e whonua pe moe kakai. Ta mai anga lelei e hei kai te mauhanga kehe pe mei he whakotu utuu ai tangata, ta e kaunga ki ai ai a Fiona. He oku mau ilo whakapapau oku ke I waka pe, ke whai a ho mau tataki a ho mau whakahino. Ko koe pe o ko mau whalala ki ai, he ko koe pe ai māma pa maamamani. Te waki e ni ke whotu uhake, pe mo whakakakano e whakakaukau ai tangata, ka koe University whakawhanua o tonga, ki he tau koe ni. Lau maari e mā oni ke whakaivia, e kamata anga e whai tau ako ko eni. Tuku ke uni ki mautonu ki ai pe moe loto ku hanga maari e. E ke tuku mai mua ha tāpua ki maa ki nau tolu kotoa. Aku nau whatongia a ki hono tataki e University o Tonga. Ke nau toa. Pe ke nau toa whiunga pa moe whatongia.
ke hangai fofonga mai tamai o tua, ko whakahino hino ia kua whai, e tohi ai palo vea pe maaki mautolu he ahoni. Ko e uluhina, ko e kalauni mata lelei, o ku mau i he hala o e whai totonu. Tua mafi, ko e nia e kau tangata eiki. Kau whine eiki ko ki nau tolu na e tōnunga, ai nau mo ui. Pea nau whakahemata he whatongia i he uha pea moe laa. Ka e ahoni ko mau salute atu kia te ki nau tolu. Ka koe uhinga maarie kia te ki nau tolu. Aho nau ui. Pea mei he kamata anga o e nau mo ui. Whawhetai atu tamai o tua. Ka koe maurea pe ia. Ka kalauni mata lelei. Ka koe au e mo ui. Ke whai tāpu e kina. Mua ki nau tolu pe moho nau ngahi whamiri. E nau mauha mo ui fo'ou. I ho lau maari i he whanonga ku nau whai. O tua whakamore i ange mua si lau maari o e kainga pekia. Kai oange maa ki nau tolu ai fia o e mo ui ta e ngata. Ako ki nau tolu ia, kua nau tōtau, o au mai ki he ahoni. Tamai o tua whakawhetai atu he mea ofa. Nā ke whakanau ai a ki nau tolu, ke nau hoko, ke kau ngāu e māte aki, ke kau ngāu e fua kolosi, o nau wikuna i ai, ke nau tari ai ui ko ia pe maa ki nau tolu. Tamai o tua ke tataki atu mua, a ki nau tolu ki he fie maari e tae ngata. E mo ke omi ki nau tolu ki he te pire o ku kātoa ngai ai ai fia, ai o ku whakataha ai a ho kau mā oni, i ho api whakahewa ni pe mo tae ngata. A koe mau lotu ia, tamai o tua mau te kaki hake ki he awhion. Ke lau maari e mā oni, ke haere mai, ke whakaiwi ange mua ho kakai, ka whakawela i ho nau loto, ke a siri ai a e nau fia, a e nau loto lelei, a e nau talangofua, ke nau whakawhetai, makatu unga pe i ho ofa. E mai o tua koe mau loto ia, mo moi atu pe mo toenga e ahoni, o hufanga atu pe ia Sisu Klais ko alo, ka koho mau whakamo ui. Amen.
whawhitai atu. Te whamalo ki he whituna, i he moseniolo, lutuhi ko whinau, i he whawhakoloa e ahkoni. O tangane, whakakoloa e aho, e toi ben ke kaunga ue ke taktaha fuaha no kolosi, ka ua e lie kolosi ange ko wahino hino. E moni me le lau e punake, ba i kai ha kolosi ke fua, e i kai ha kalauni e mao. So that's the two sides of the equation. Koe kolosi ke fua he whahai koe, e tatau ia ke he kalauni e mao he whahai ta. Wau kai toi whaha puna whangalaka i ai. Koe me eu pau peke whai. Koe u mau whawhetai mwha maalot, wa kolo e hon, kore atu ki he kau whai ako mokata koe, kui pasi i mai, tau honga ia he kukolo ako ni aho. Tau mau iwi ai, mau maa mai, hanga atu ki he kukolo si o tau koe. I mua ke tau hoka te polkalama, ko hi whatonga i pehen, na toki i lawa tau mui mai, tau kua whataha whake ahon, whawhiawhia, hen ya sekretari fo'ou, ko sekretari Puren, pa mo sekretari kabineti, Paula Powalmao, ku ne mlawa mea mai, fi kau whataha mui lau tolu, i he o waulotu e ahkoen, wamarotu sekretari. Whenga maari ko ni ko ki mua ke whakauka no ui e historia ngā ue kau ngā ue, e whakauka tu he tare kita koe ni e waake ngai lau tohi. Hange me ko he tau polkalama, whaampe ke whaha ki whaapa-apa, no o bito, ke kau whaiako me kau ngā ue, anau tō tau lolo tonga e whakau whatongia, i he tau ku tau situa mea. Koe ko whaafei, ai whawhalangilangi kau mai mo seniolo, pa peke toinga kau ngā ue, mo kata ki o meha ke ki olunga, tau whaha ki i whakalongolongo, minit pe taha nai, pe ofki ai, tau whakalaulau lotoa, o tau kaunga ngā ue, o tau kaunga whanonga, na tau piki uma he fua kolosi uwhai, ka kua nau tō tau, ka kua nau mua tu he hala whanonga. Malot, mo mea hi fo. E maari ko ni ko whawhi ai kare kita ki ngahi ako lautoisi, pape ki ngahi ako lotoloto ai pureanga, he peta ki whanga. Ki ni lawa mai o ui atu ai historia ngāue, kau mai kau whai ako. O nau mau wahenga mālono pensoni, me ngāue, i e potu ngāue, pa mo pureanga, kau whai ahon no whailonga i hei ahon. Mālo he peta. Koe tala whakatapu e ko osio no awhaki. Ka kou kore ke whakamalu atu ai. Hange koe whakatau ke o aho. Koe na tula o e hui atu e historia ngā aue ai kau. Ngā aue ko nau au sia. Ai kaulahi he fua whatongia he potu ngā aue. Ko whampe ke hui atu ho mo ngā hingoa. Mo e historia mo i pui tua ho mo ngahi ngā aue. Taka hiria hange pe koe polokalama. Whaiha tau ki whawaha mapai. Ka hiria pa toki rui atu rewa ke mo mea mai o mao atu. Ai mea ofa ko teu e potu ngā aue ke whakailonga iaki. Ai hounga ia i ngahi kaulahi na mo fua whatongia ai. Ai ako ki nau tolu eni. Lusi moala mafi. Nā ne kamata ngā aue i ahau wahiwa, siulai, ta hiwa walu ni mā. Nā ne hoko ai ko education officer i he potu ngā aue. I he ahau wahiwa, siulai ai pē, walu ni mā ke ta hiwa noa.
na ne hiki mai mo la kanga tatau o ngā aue i he wā admin da mo human resource management ai pot ngā aue. I he Januari ta hiwa noa ki he ta hiwa tolu na ne hiki he kai ki la kanga ko assistant senior education officer i he division tatau. I ta hiwa tolu ki he wafe maua na ne to hiki he kai ki he la kanga ko senior education officer i he la kanga pe ko feitu tatau pe. Pei Februari o wafe maua ki he wafe mawalu na ne toi hiki hake ki he lakanga ko Chief Education Officer i he wātatau pe ko Human Resource Management Division. Pei wafe mawalu ki he wafe mahiwa na ne hoko ai ko tokon tare kita i he waa o reform na mo shared services. I he wafe hongofulu na ne hoko atoi pe he lakanga tatau ko tokon tare kita ka i he wātatau pe pe kau mai ki ai pe mangahi ofisia UNESCO i ne fua whatongia. I wafe tahawa ke wafe tahanima na ne whai whatongia i pehe la kanga tatau ka na tānaki mai ki ai pe moe whatongia i he international relations. Wafe tahano ke wafe wanoa na ne hoko atu ai pe ko e tokon tare kita pe ne toi whoki mai o whakahoko whatongia i he corporate services. Pe i he wafe wataha ke wafe uoua na ne hoko ai pe i he lakanga tatau ko e tokon tare kita ka i he tawhaki ko ia o e human resource pe pehe ki he main office ai potu ngawe. I wafe uoua na e hoko ai alusi ko e tare kita ia o e wā tatau pea ia umai ki he aho tolutaha me wafe uoua na e whalolo ai ke ne toki mau wahenga malolo ki he aho tolo Januari wafe ua tolu i he lakanga ko e tare kita ia o e Human Resource Division. Katoa e tau ngāwe na e whaifatongi ai a lusi moala mafi e potu ngāwe na e whiunga katoa ia mo e tau e tolongo fulu maa fitu pia mo e mahina e ono. Ko ika, turi mai, ngungu tau. Ika, turi mai, ngungu tau. Aha whaere ika, aha hongo fulu a kosi, tahiwa ono wa. Na ne kamata ngāwe aha ua whaa me, tahiwa walua. Na ni hoko ai ko untrained teacher i he GPS alapaha. I he lakanga tatau pe kana ne hiki mai ke GPS mua i he tahiwa walua konga loto. Tahiwa walu tolu ke tahiwa walu fitu na ni hoko ai ko assistant teacher i he lautohi alapaha. Tahiwa walu ke tahiwa walu hiwa na ni hiki heke ki he lakanga ko senior assistant teacher i he lautohi puranga waini. Tahiwa hiwa noa ki he wafe maataha lakanga tatau pe ka i he lautohi pureanga alapaha. I wafu maua na ne i he lakanga tatau pe ka ne hiki mai ki lautohi pureanga amua. Wafu maatolu ki wafu maanima i he lakanga tatau pe ko SAT i he lautohi pureanga alapaha. Pe i he wafu maono ki wafu maafitu na e hiki hekei o acting infant mistress i he GPS alapaha. Wafu maawalu ki wafu maahiwa na ne huai ki he ako whakawhai ako e ko e Tonga Institute of Education. Wafe ngofulu ke wafe tahataha na ne hiki hake ki he lakanga ko senior assistant teacher diplomat i he lautohi pureanga alapaha. Wafe tahawa ke wafe tahanima he lakanga tatau i he lautohi pureanga ahoi. Wafe tahauno ke wafe tahawalu i he lakanga for o ko deputy principal grade 4 i he lautohi pureanga tatau pe. Pe wafe tahiwa ke wafe uanoa na e hiki haki ai ki he lakanga ko e deputy principal grade 2 i he lautohi pureanga alapaha. Pe wafe uofulu mataha na i he lakanga tatau pe ka i he lautohi pureanga amua. Pe i he wafe uowa na ni hiki mai o hoko ko senior education officer i he waa lautohi ai potunga ya ko i he nautawhaki administration. Katoa e tau ngāwe ni whakahoko whatongi ai aika turi mai ngungu tau na whiunga katoa ia mo tau e whaango fulu mātaha mo e mahina e fitu. Seini la waka lātu a whaere ika a tahiwa maasi tahiwa noa. Na kamata ngāwe a seini a ua whao me tahiwa walua na ni hoko ai koe teacher untrained i he lautoe pureanga tefisi. Tahiwa walu tolu ke tahiwa walu whana ni huai ke ako whakawhai ako pe koe teacher training college
E tahi wawalu nima na e kamata o hoko koe whai ako i he lautohi pureanga a defisi. Tahi wawalu nima na e hoko atu ai e probationary assistant teacher i he lautohi pureanga a tere. Tahi wawalu ono ke tahi hiwa tolu na ne maua e lakanga ko senior assistant teacher i he lautohi pureanga a tere ai pe. Tahi hiwa wha ke hiwa fitu teacher in charge i he lautohi pureanga a wharehau i niwa top tap. Tahi hiwa walu mo hiwa na ni hoko ai ki he lakanga ko infant mistress grade 3 i he lautohi pureanga toko mololo. Wafe ke wafe mātahana ne toi whoki mai ki he ako whakawhai ako. Na he wafe maua na ne maua e lakanga ko senior assistant teacher diplomat i he lautohi pureanga a nuku alofa e moe tonga side school. I he wafe watolu ki he wafe maawalu i he lakanga tataupe ka i he tonga side school. Wafe mahiwa hongo fulu na ne hoko ai ko officer in charge i he lautohi pureanga te koe tonga side school toko mololo. Wafe tahataha ke wafe tahawha na ni maua e lakanga koe principal grade 3 i he ako tataupe koe tonga side school toko mololo. Wafe tahanima na ni hoko ai koe deputy principal i he ako tataupe na ne hiki mai ke tonga side school nuku alofa. I he wafe tahano ke wafe tahawalu na hoko ai koe officer at Polokalama pe koe project koe na iloa koe peo kai ngā ue pe ke wa au e lautohi. Pe wafe taha hiwa wa umai ki e ne pensoni he tau kōsi na hoko ai koe officer i he wa au e lautohi i he tawhaaki koea o e ngāhi middle school. Ka atoa e ngā ue tau na e whakahoko ngā ue ai a seini la waka lātu na whiunga mo e tau e whānoa mo e mahina e whā. Ko wāsi noa ma afu maka. Wāsi noa ma afu maka na e kono aha whaerei ko aha wataha o katopa tahiwa ono wā. Na ne kamata ngā ue he potu ngā ue aha wā whā me tahiwa walua. Na ne hoko ai ko e teacher untrained i he GBS a lapaha. Tahiwa walua ki he walu whā i he lakanga tatau hoko atu e behe ako tatau. Tahiwa walu ni mana ne hoko ai ko e toko taha ako i he teacher training college. Tahiwa walu ono na ne whakaangai i he lautohi pureanga a mua koe whai ako. Pa i he tahiwa walu fitu ke walu hiwa na hoko ai ko SAT i he lautohi pureanga a mua. Tahiwa hiwa noa ki he wafi mawha na ne hoko at pehe lakanga tatau ka i he lautohi pureanga a lapaha. Wafi manima ki he wafi mawalu he lakanga tatau ka ne toi foki ki he lautohi pureanga a mua. Wafi mahiwa ki he hongo fulu na ne hoko ai ko officer in charge i he lautohi pureanga talafu. Lautohi pureanga a kolonga. I aho wawalo sune wafi tahano na hiki hake ia ki he lakanga koe deputy principal grade 2 i he lautohi pureanga a mua. E wafi tahano ke wafi tahafitu i he lakanga tatau ai pe i he lautohi pureanga a mua. Pe i he wafi tahawalu ki he wafi e ua taha na hiki mai ia ki he lakanga tatau pe ka i he lautohi pureanga a lotolu. Pia ia hatolu sa anuari wafi uowa na e hiki hake ai ki he lakanga koe principal grade 1 i he GPS a mua. Katoa e tau ngā ue ni whakahoko whatongi ai a wāsi moa maafu maka ke potu ngā ue na e whiunga ka moe tau e whānoa, tau e whāngofulu. Ana vi koso, uruaki. A whaerei, a hatolu noa me tahiwa ono noa. E tahiwa walu taha ke tahiwa walua na ni hoko ai ke toko taha ako i he Tonga Teacher Training College. E tahiwa walu tolu na ni whakaangai he whatongia ka i he Tonga Side School. E tahiwa walu wha ke tahiwa walu nima na ni mao alakanga ko Senior Assistant Teacher i he Tonga Side School waipe. E tahiwa walu ono ke tahiwa walu na ni te hoko atu ai ki Polokalama ako ke Tonga Teacher Training College. E tahiwa walu ke he walu hiwa na ni mao a scholarship ke ni hoko atu ai ki Britania i he hoko atu. Tahiwa hiwa taha ki he wafe na ni hoko ai ke lakanga
koe computer programmer and assistant secretary i ofisi o ek minister e aho koia. Pea i he waf mātaha ki he waf mātolu, na ne hoko ki he lakanga ko senior education officer, ka na ne whakahoko whatongia i he Tonga Institute of Higher Education. Waf mawha ke waf mawhitu, na ne hoko at pe he lakanga tatau i he wheitu tatau. Pe waf mawhitu ke he waf e tahataha, na ne hoko atuai ki he lakanga tatau, ko SEO, ka na ne hoko ai ko personal assistant ai ek minister, pe moe CEO o aho ko ia i he ului ofisi ai potu ngā ue. I he waf e tahataha ke he waf tānima, na ne hoko atuai pe ko SEO, pa na ne ngā ue ai pe ki he kautare kita o aho ko ia. Waf tānima ke waf tahano, na ne hoko ai ko SEO, ka ngā ue personal assistant he ek minister o aho ko ia. I he waf tānima ke waf tahano, na ne hoko atuai pe i he whetongtong au kau ek minister o potu ngā ue i he aho ko ia he lakanga tatau ko senior education officer. Pei o katopa, wanoa tahiwa ki he wanoa, na ne hoko ai i he lakanga tatau ka koe tokoni i he ofisi o ek minister o ahoni. He wanoa ki he wanoa uataha, na ne hiki hake ai ki he lakanga koe principal education officer o whakahoko whatongia pe i he wheitu tatau. Nā ne kakato ai ne whai whatongia e ao tolu o Sanuari, Wafe, Uowa, i he ne hoko koe Chief Education Officer, moi personal assistant ke ek minister o ahoni. Katoa e ngā ue, moi taimina e whakahoko whatongia ai, ana vei koso uaki ki he potu ngā ue, o whiunga katoa ia, pia moi tau e tolu ngofulu mahiwa, moi mahina e tataha. Taufa Saverio, a whaere i koe aho nima di sema tahiwa ono ua. Ua kamata ngā ue a Taufa Saverio, i aho tolu taha o Sanuari, tahiwa walu tolu. Nā ni hoko ai koe whaiako i he GPS a hihifo niwa toputapu. Tahiwa walu whaa ke walu nima, nā ne whoki mai huu ke koriswa whaiako. Tahiwa walu ono ke walu, nā ne hoko ai ke lakanga koe senior assistant teacher i he hihifo niwa toputapu. Government Primary School. Tahiwa walu hiwa, la kangata taupe, kana ne hiki atu ki he lautohi pureanga atafahi. I he hiwa noa ki hiwa tolu, he la kangata taupe ko SAT, ka i he lautohi pureanga havelu loto. Hiwa whaam ki hiwa nimana ne whoki mai o hoko koe o whaia ene ako he Teacher Training College. He hiwa onona ne hiki heke ki he la kanga, ko Senior Assistant Teacher Diplomat, ka i he lautohi pureanga atafahi i niwa top tapu. Na ne hiki mahe ta hiwa fitu, o ia lakanga tataupe kai ngā ue he waa silapa e potu ngā ue. Ta hiwa walu, lakanga tataupe ka na ne whoki ai ki he GPS anuku alofa. Na ne mau e whainga maari ki hoko atu aene ako ki hono matai tohi ko Bachelor in Education i he ta hiwa ki he Waf Mawa i he Waikato University. Waf Matolu, na ne whoki mai hoko ko Assistant Teacher Graduate i he Tonga Side School. Waf Mawha ki Waf Maono, na ne hoko ai ko e Pureako i he Talafo Middle School. Waf Mafitu ke Waf Mawalu, na ne hoko ai ke lakanga ko Inspector of School for Primary School Division, ka ngā ue ki eua. Na ne hoko atu he Waf Mahiwa o hoko koe Senior Lecturer i he Tonga Institute of Education. Te tatau ai peo, whakahoko whatongia tatau ai peo a o mai ki he Waf e hongfulu maono. He Waf e tahafitu ke he wanoa uowa, na hiki hake ia ki he toi lakanga koe Senior Lecturer i he Tonga Institute of Education. Pea koe, a umai ki he siulai e wafe maua, na ne toi hoko atu ki he lakanga fo o koe Deputy Principal i he Tonga Institute of Education. Katoa e taimna ngā ue ai a Taufa Saverio he potu ngā ue, whiunga moe tau e tolu hiwa, moe mahina e tahataha. O manusiu ta mare pāhuru. A whaere i koe hau wanima o sune tahiwa o noua. Kamata ngā ue au rako February tahiwa walu tolu. Nane kamata ngā ue he walu tolu ke walu wha i he GPS a mata aho i he lakanga koe untrained teacher. Tahiwa walu nima nane whoki mai ki he koris whakawhai ako. Pei he tahiwa walu no ke walu nane hiki ai o hoko i he lautohi pureanga a fotua he lakanga koe SAT ka koe Teaching Certificate Class 3. I
I tahi wawalu hiwa ke hiwa noa na ne hiki ai o ngā au i la kangata tau pe he GPS a pangai. Ka hiwa taha ke hiwa fitu la kangata tau pe ka i he la toi pureanga a fotua. Hiwa walu ke hiwa na ne hiki he kai ke la kanga ko IM grade 4 teaching certificate grade 1 i he GPS a koulo. Wafu wafe ke wafe mawa. Hoko atu ko wili na ufahu. Wili na ufahu na e whanau ia e autahau na o katopa tahiwa ono ua. Ula kamata ngāwe he potu ngāwe a ula ko whepueri tahiwa walu ono. I he tahiwa walu ono ke walu fitu na ne hoko ai ko e whaiako i he GPS a tuari ko piro levu. Tahiwa walu na ne hoko ai ke lakanga ko infant teacher certificate class 2 i he lautoi pureanga a e weiki. E he tahiwa walu hiwa na ni hoko atu ai koe whaiako ahi i he lautoi pureanga a e weiki pe koe probationary assistant. E tahiwa hiwa noa ke tahiwa hiwa taha na ni hoko ai koe infant teacher grade 4 i he lautoi pureanga pe a e weiki. Tahiwa hiwa ua ke hiwa tolu na ni hoko atu ke lakanga koe infant teacher GPS a atata. Tahiwa walu wha na ni hoko ai ke lakanga ko senior assistant teacher i lautoi pureanga a folaha. Tahiwa hiwa nima ki hiwa ono i lakanga tatau lautoi pureanga tuariko pilo levo. Tahiwa hiwa fitu ke waf mal ua i lakanga tatau kako GPS a atata. Waf ma tolu ke waf ma whana ni huai ke kolisa ko whaiako e proklama diploma. Waf ma nima na ni hiki ai ki lakanga ko senior assistant teacher diplomat i lautoi pureanga vaini. Waf ma hiwa ke waf tahataha officer in charge i he GPS a kai aware. Wafe tahawa ki he wafe tahaono na e hiki hake ki he lakanga ko head teacher grade 2 i he GPS a hasini. E he wafe tahaono ki he wafe tahawalu na e hiki hake ai ki he lakanga ko principal grade 3 i he GPS a hasini. E wafe tahiwa ki he wafe uanoa na ni hiki mai o whahako whatongia he lakanga tatau i he GPS a lapaha. I wafe ua taha na hiki hakai ke lakanga koe principal grade 1 i he GPS a lapaha pe. Pe i wafe ua na hiki mai ai ki he ului ofisi o i waa o e lautohi o hoko koe chief inspector of school. Fe unga katoa e taunga awe a wili nau whahu e moe tau e tolungo fulu maaono. Whaau i tau maalolo. Kamata ngā aue a whaau i tau mālolo, i aurako whepueri, tahiwa walu nima, na ni hoko koe whaiako, na ni huai ke korisi ako whakawhaiako. I tahiwa walu nima, na ni hoko ai koe probationary assistant teacher class 3, na moe ne teaching certificate i he GPS a holonga i wawa. Tahiwa walu ono, na ni hoko ai i lakanga koe SAT, i he lautoi pureanga halau furi i wawa. Tahiwa walu fitu, i lakanga tatau, ka koe class 1 teaching certificate, i he lautohi tatau pe. Tahiwa walu na i hoko atuai, ki he lautoi pureanga rei mātua, i he lakanga tatau. I tahiwa walu hiwa, ki he hiwa noa, na i hoko ai koe senior assistant teacher class 1, i he lautohi pureanga ariwe la i wawa upe. Tahiwa hiwa taha, ki he hiwa tolu, i he lakanga tatau, kana ne ngā ue, whakahau whatongia, i he lautohi pureanga holonga i wawa. Tahiwa hiwa whaa, ki he hiwa nima, na ni humai ke korisa ka whakawhaiako he proklama diploma. E tahiwa hiwa ono, na ni hoko ai ke he lakanga ko senior assistant teacher diplomat i he GPS a haalala. Tahiwa hiwa fitu, hiwa walu, he lakanga tatau ka i he lautohi pureanga mua. Tahiwa hiwa ke waf mawa he lakanga tatau ka i he GPS a kolomotua. Waf ma tolu ke waf ma walu, na ni hiki mai ai ki he urui ofisio e lautohi o hoko ko attendance officer. I he waf mahiwa ki he waf hongo fulu
na ne hiki hake ke lakanga ko Senior Education Officer ka ngawe I wa tanak whamatala ai potu ngawe pe ko MS Unity. I he wafi tahatahana ne hiki hake ke lakanga ko Acting Senior Tutor I he ako Tonga College Atere. Ia I he wafi tahataha ke wafi tahawha na ne hoko ai ko Senior Education Officer I he Professional Development Unit I he wa awe lautohi. Wafi tahawha ke wafi ua taha na ne hoko ai ko Senior Education Officer I he wa akoia o kuna hanga toka ngā I CV ka me ngā hisilapa ai potu ngā ako. Pe wafi wanoa na ne hiki heke ke lakanga ko Principal Education Officer ka nani ngā awe pe he whetu tatau. Ka kato tau ngā awe ko ia whaui tau mālolo, I he potu ngā awe whi unga katoa ia mo tau e tolungo fulu mā nima. O tupou katoa. Tupou katoa kono a whaere I, a uraki, mai na hongo fulu tahi wa hono ua. Tahi wa hono ua. Nai kamata ngā awe a tupou katoa, I tahi wa walu hiwa, ke tahi wa hiwa taha, he la toi preanga fotua, I la kanga koe untrained teacher. Tahi wa hiwa ua na ne hu mai ai ke kosi whai ako. I tahi wa hiwa tolu na ne hoko atu ki he GPS a pangai, probationary assistant. Tahi wa hiwa whaa ke hiwa hiwa na ne he la tohi tataupe ka ne hiki haki he la kanga ko SAT. Wafe ke he waf mataha hiki atuai me la kanga tataupe ke GPS a whare loa. Waf ma wa ke waf ma nima na ne hoko ai ko TI grade 4 he GPS a lofanga. Ane foki mai he waf maano ke waf mafitu o hu ke kosa whawhai ako. Pana ane kamata ngā au e hoko atu he waf maawalu he GPS a lofanga I lakanga ko SATT. Waf e hongfulu ke waf tahawana ne whawhetongia he GPS a pangai he lakanga tatau. Waf tahatolu ke waf tahawha he GPS a mua I he lakanga tatau. Waf tahanimana ne hoko atu ai ke GPS a pangai he lakanga tatau pe. Waf tahano ke waf tahawalu GPS a hoi SATT pe. Wafe taha hiwa na ne hiki mai ke ofisi o e potu ngāwe o hoko ai ko Education Officer. Wafe uanoa na ne hoko atu ai ki hapai I la kangata taupe ki ofisi o le wa ai lautohi I Education Officer. Pe wafe uoa na ne whakaosia I la kanga ko Assistant Senior Education Officer. Katoa e tau ngāwe ne whakahoko whatongia ia tupo katoa mai potu ngāwe whiunga mai tau e tolu ngofulu mai tolu moi mahina e ua. A kata whinau. A whaere I, a uoua sune, tahi wa ono ua. Kamata ngā ue a kata whinau, a taha whitu a pereri, tahi wa waluhiwa. Nā ne hoko ai koe untrained teacher, he GPS a anga hai e ua. Tahi wa hiwa noa, he la kangata tau GPS a mawhanga. Tahi wa hiwa taha, nā ne huai ki he korisi ako whakawhai ako. Tahi wa hiwa ua, nā ne hoko atuai ki he GPS a arere uta, o hoko koe probationary assistant. I he tahiwa hiwa tolu ki he hiwa ono na ni hoko he lakanga ko Senior Assistant Teacher I he lautohi tataupe. Pea he tahiwa hiwa fitu ki he uafe na ni hiki hake ki he lakanga ko Infant Mistress Grade 4 I he GPS a tonga mamao. Waf mataha ki waf matolu na ni hoko ai ko First Assistant Teacher Grade 4 I he lautohi pureanga a arere uta. Waf mawha na ni hoko ai ki he lakanga ko Teacher in Charge Grade 4 I he GPS a tonga mamao. Waf manima ke waf maano na te toi foki mai ki proklama diploma ai potu ngā uhe koris whai ako. Waf mafitu ke waf hongfulu na ne hoko atu hoko whatongi he GPS a ngere ia I he lakanga ko Senior Assistant Teacher Diplomat. Waf tahataha ke waf tahawa Officer in Charge I he GPS a arere uta. Waf tahatolu ke waf tahawa SAT I he GPS a nuku alofa. Waf tahanima Assistant Teacher Diplomat I he wa asilapa ai potu ngā ue. I waf tahano ke waf tahawalu na ni hiki haki ke lakanga ko Education Officer I he whetu tatau. Waf tahiwa ke waf I wanoa lakanga tatau pe ka e foki mai ke wa ai lautohi I he ului ofisi o admin e lautohi. Waf e wataha na ni hoko ai ke lakanga ko Senior Inspector of School I he whetu tatau pe ko ului ofisi o lautohi. Pe waf e uowa na ni ma wai pēa la kanga tatau ka nane hiki atu whakakato I he vāsilapa ai potu ngā ue. Katoa e tau ngā ue ni whakahoko whatongia ia a kata whinau ma ai potu ngā ue, whiunga pa moe tau e tolu tolu, pa moe mahina e ua.
ko I wharemi maalafu. A whaerei, a tahiwa mahina whāta hiwa o no wā. Kamata ngā aue a I wharemi, he aho tahiwa mahina whā, tahiwa hiwa whā. Nani hoko ai, koe whai ako, I he nani hū mai ai ki he korisi ako whakawhai ako. Tahiwa walu ni make, tahiwa walu ono, nani hoko ai ki he lakanga, koe senior assistant teacher I he New Atoptapu District High School. Tahiwa walu fitu ke tahiwa walu, nani toi whoki mai ai ki he korisi ako whakawhai ako. Tahiwa walu hiwa, nani hoko atu ai ki he lakanga, koe senior assistant teacher ka I he Ewa High School. E tahiwa hiwa tolu, nani hoko atu ai ki he whatongia, nani toi whoki mai o hū ke korisi whakawhai ako. Tahiwa hiwa whaa, nani hoko ai ki he lakanga, koe senior assistant teacher diplomat ka I he GPS a mounga one. Tahiwa hiwa nima ke hiwa, lakanga tatau pe ka I he GPS a whareloa. Wafe ke wafe maa whaa he lakanga tatau ka koe GPS a pangai. Pei wafe maa nima ke wafe maa walu, lakanga tatau pe ka koe GPS a hihifo. Wafe maa hiwa nane I he lakanga tatau pe, ka nane hiki mai ke ului ofisi o lautohi I he hapai primary school. I wafe tahataha, na promote ai ke he lakanga koe supervising teacher I he ofisi pe o lautohi I hapai. Wafe tahano ke wafe tahiwa, na wake ke he lakanga koe area organizer I he ului ofisi pe o lautohi I hapai. E wafe wanoa ke wafe uoua, na ne hoko hake ai ke he lakanga koe senior inspector of school I he whetu tatau pe I hapai. Pea koe whiunga katoa I whakahoko whatongia a I wharemi maalafu ke potu ngā we mo tau e uofulu mā walu mo I mahina e ono. Whatui moana langilangi. Whatui moana langilangi a whaerei a walu whee pueri tahiwa ono wa. Rua kamata ngā ue ke potu ngā we a urako whee pueri tahiwa hiwa whaa. E tahiwa hiwa whaa ke tahiwa hiwa nima na hoko ai koe assistant teacher diplomat I Ewa High School. Tahiwa hiwa ono ke hiwa hiwa na ni hoko atua e me whinga ako ki he Massey University I New Zealand. Wafe ke wafe mātaha na ne whoki mai hoko atu ka assistant teacher graduate I he Ewa High School. Wafe māua ke wafe māwha I lakanga tatau ka na ne hiki mai ki he Tonga College ki Atere. Wafe mānima ke wafe māno na ne hoko ai he lakanga ka senior lecturer I he Tonga College. Wafe māwhitu ke wafe māhiwa na ne hoko hakai ki he lakanga koe principal I he Tonga Institute of Science and Technology I he Waakoia I he Tisti. I wafe hongfulu ki he wafe tahataha I he lakanga tatau pe, kana ne toi hoko atuai I he Mortis. Teinia na hiki ai ki ai Waakoia ni. Pe he wafe hongfulu ki he wafe tahataha, wa umai ki he wafe uowa na ne hoko pe koe pureako I he School of Agriculture I he Tonga Institute of Higher Education. Katoa ta o ngā ue nei whakahoko whatongi ai a whatui moa na langlang mai pot ngā ue whiunga mai tau kotoa e uofulu mā walu. Tau e wawalu. Air Force a whono. Air Force a whono a whaerei a ua December tahiwa ono wā. Rua kamata ngā ue he potu ngā ue a urato February tahiwa hiwa nima. Tahiwa hiwa nima na e hoko ai ki he hoko koe whaiako I he GPS a Atere. Tahiwa hiwa ono na ni hoko ai ki he lakanga koe senior assistant teacher diplomat I he lautohi tataupe. Tahiwa hiwa fitu ki he hiwa walu I he lakanga tatau ka hiki ki he lautohi puranga malapo. Hiwe hiwa ki he waf tahataha lakanga tatau ka na hiki hake koe assistant teacher diplomat I he Tonga College. Waf tahawa ki he waf tahano I he lakanga tatau ka hiki mai ki he Tonga High School. Wafe tahano a hawa walu o sune, hiki hake ai ki he lakanga, koe assistant senior lecturer I he Tonga High School. Pe he wafe tahano ke wafe tahiwa he lakanga tatau ai pe I he Tonga High School. Wafe wanoa ke he wafe uowa, na he hoko ai koe senior tutor I he Tonga College. Katoa e tau ngai whakahoko whatongi ai a Air Force a whono mai potu ngā we, whiunga katoa e mo tau e uofulu maa fitu, mo mahina e hongo fulu. Ko Ferdinand Valentinotti, ko Murien, ko no whaerei, a hua taha me tahiwa ono wa. Ane kamata ngā ue, mai potu ngā ue, I a taha ua February tahiwa hiwa walu.
Tā taua February tahi wahiwa walu, nai hoko ai ko Senior Assistant Teacher Diplomat i Tonga College. Tahi wahiwa hiwa, i he lakanga ta taupe, kana ne hoko atu ke Niua Fo'ou District High School. Uafe, nai hoko ai ko Assistant Teacher Graduate i he Niua Fo'ou High School waipe. E isune, ko uafe taha ono, nai hiki haki ke lakanga ko Senior Lecturer i he apiako ta taupe District High School, Niua Fo'ou. Kai aho, kamata ya wanwa he wanwa tahi wa o mai ki honi ko ne ma wa henga malolo i lakanga ko deputy principal in Niua Fo'ou District High School. Whiunga katoa e whahako whatongia a Feti Neni, Valenti Noti, na moe tau e uofulu maa wha maa e potu ngawe ako. Hamileti laksa moe aki. A whaere i ko e hua fito November tahi wa ono noa. Kamata ngāue a hua fito maasi waf mawa. Wafeke waf mawa na ne ngāue full time yai i he tawhaaki kau whakauri pe koe transport pool. Wafe mawa na ne hoko ai ki he lakanga koe public servant i he whakauri pe kai ngāue ke tawhaaki koe exam unit. I he wafe mawa ki he wafe tahiwana ne hoko ai koe whakauri kakato a mai potu ngāue i he tawhaaki koe ki he transport pool ai potu ngāue. Na hiki hake wafe tahiwa ki he lakanga koe senior VIP driver i he ului ofisi ai potu ngawe. E a tahiwa o tisema wanoa tahiwa, na toi oange kia e lakanga o hiki hake ki ai, koe transport supervisor, o ne hanga toka ngai, ai umea lere ai potu ngawe. Pea i waf tahiwa ke wafe ua taha, na ne hoko atoi pe i he lakanga tatau, kana ane fua whatongia he ofisi o e minister e ahami. Ka toa e tau ngā ue, na e whahau whatongia ai, hamileti laksa mo yaki, mai potu ngawe, whiunga mo tau e hongfulu mahiwa mo mahina e hongfulu. Suzuki Takayasu tu utawhaiwa. A whaere i ko hawalo me tahiwa noa, kamata ngawe a taha maas tahiwa walu tolu. Tahiwa walu tolu ke tahiwa walu nima, na e hoko ai ko train printing mechanics ai pure anga tonga he kei whare pāki. I he lakanga tatau pe, ko e he tahiwa walu ono ke walu fitu, ka hiki mai ko printing mechanics i he wa whare pāki. Tahiwa walu ke waf mawha, i he lakanga tatau pe, kana tāna ke ne hoko ko supervisor i he potu ngawe tatau pe ai whare pāki ai pure anga. Wafe manima, na hoko ai ke lakanga ko assistant teacher graduate, o ne kamata ngawe ai i he production unit ai potu ngawe. E wafe mani mai bena ni hoko atu ai beki lakanga ko mechanical supervisor i wa silapa ai potu ngawe. Pe wafe tafa ke wafe tafitu na ni hoko ai ke lakanga ko technical advisor i wa silapa ai potu ngawe mo na fare paki. Pe wafe tafitu ke wafe uwa na e hoko ai ke lakanga ko senior printing supervisor i wa tatau pe i production unit ai potu ngawe. Ka toa e tau na e whakahoko whatongi ai Suzuki Takayasu tu tawhaiwa ke potu ngawe na whiunga mo tau e hongfulu mawhito. Sia ko e lawa ia ko ngaulaki whatongia ko ini e ahoni o kore atu MC ke. O ki break heka tok whakakakato e whatongia. Malo. Malo e beti. Kore pe ke kau aiti ke tuk whanton we lai tā Suzuki. Ko hingoa pe whasiapani ka kata matonga pe. Ko tama siapani na wasko e. Ka koe ki mauloloa. Ke tuanga e tau kau pekia mo nau historia. Nau whaifatongia ke toki hoko mai ai ko ngā noa. Pea pehe ai peki hano whake ngā Steve Keiti. Ka koe whenga maari e koe ni. E tau ki whawaha mapa ai kore ke kau iwi ai kostonga ke nau omi ha tau whasi ka tau tuki hoko atu. Malo. Oki pasipasi mai kau iwi ai kostonga. Omi aki koi mea kou whaa he ko tamata ke tau ture moho.
Mari lah. Kembali ke kau ife kostonga. Kau ben ke dari kita ngahi lauto si mo kalau tolo ke hepet gene lava mai o fakakakato ado eleva. Tau kau pekia. Ona o historia ngawe. Pia mo fo ke pe nga Steve Keiti. Ya muteu mai pe kau ifi gene lava e to fa ki mo to ki foi fa ba hamba pa fa hebet kata ke o whaosi mai rewa e tau urisi kon ko teu mai ahoni. Whamalo atu mo ki mao mo mea. Ka tume mo ke hoko atu. Kia ki nau tolu ko nau tō tau i he poto ngāwe. Ko nau historia be mo nau ngahi pio kālafi. Nai os whakahoko ia he aho nai whakahoko ha nau mea whakaeki. Oia kou kore atu. Tupe mua ke ua tupe ai mea lalahi pe koe ku tau anga ki ai pa tau hoko atu. Ko ki nau tolu eni ai kau fua whatongia na nau whakahoko whatongia i he poto ngāwe. Talu pa me i Novema o e wawhi uowa na whiunga pa mo e toko ono. Pe koe toko ono ko iai na iai ai toko tolu ai na nau tō tau ne nau os pension pe ki nau tolu. Pe mo e toko ono na nau toki tō tau funga nau whakahoko whatongia. Aia ko arisi langi foto. Na ne tō tau lolotonga o pension i he lakanga ko Senior Education Officer. Whiunga katoa e tau ngāwe na whakahoko whatongia ai a arisi langi foto mo e tau e whango fulu maa whaa. Ko kefu whonua. Kefu whonua na ne tō tau i he lakanga na ne os pension pe ka koe whatongia na i lotonga i ai koe senior tiuta i he tonga high school. Whiunga katoa e tau na i ngāwe ai a kefu whonua i he potu ngāwe mo e tau e tolungo fulu maa ono. Ko Salote Manu Manoa na ne tō tau pension i he lakanga koe Assistant Senior Education Officer i he whaasilapa i potu ngāwe. Whiunga katoa e tau na i whakahoko whatongia ai ma i potu ngāwe mo tau e wo fulu maa fitu. Ko siu taisa ka foa seau na ne tō tau lolotonga ni whakahoko whatongia he potu ngāwe i hono lakanga ko e Deputy Principal Grade 3 i he GPS a Haamonga. Whiunga katoa e tau ngāwe a siu taisa katoa seau mo tau e uo fulu maa ua mo mahina e ono. Ko vena asio po uri tūpola na ne tō tau lotonga whaifatongia i he lakanga ko Education Officer i he Tonga Institute of Higher Education. Whiunga katoa e tau na e whakahoko whatongia i a vena asio mo e tau e wanoa mo e mahina e hiwa. Pia koe whakaosi ko Talanoa, Leakona, Lupe, Le Moto. Na ne tō tau lotonga ni whakahoko whatongia ko ADD pe koe Assistant Teacher Diplomat i he Tonga College. Whiunga katoa e ni ngāwe mo e tau e nima mo e mahina e hongo fu. O knau tolu ia a kau te kia talu pe me Novema o e tau kosi. Kore whamori pe kau kore ake whituna whawhalangi ke whakia nge mua e ngahi pare ko te teu he potu ngāwe e maki nau tolu ko nau ikuna a tau ngāwe o au mai ke tauni. Lucy Moala Mafi ko e tare kita e Human Resource and Management Division. Whiunga katoa e tau ngāwe a Lucy mo e tau e tolungo fulu maa fitu mo e mahina e ono. Teu mai a Ika, ngungu tau. Ko Ika ngungu tau, na ne malolo, pension, ka Assistant Senior Education Officer he wae lau tohi. Whiunga katoa e tau ngawe na ngawe a Ika, mo e tau e whango fulu mataha, mo e mahina e fitu. Seini lavaka lātu. Ko seini lavaka lātu, ko Chief Inspector of School. Whiunga katoa e ne tau ngawe mai potu ngawe, mo tau e wha noa, mo mahina e wha. Ka pau kwa hawhakafofonga sein, malawa mai. Malo.
Vasinoa maka. Vasinoa maafu maka. Na ne pension i lakanga ko principal grade 1 i GPS a mua. Whiunga katoa ni tau ngawe mo tau e whanoa. Ana vei koso uruaki, ko ne wahenga malolo he lakanga ko Chief Education Officer, mo personal assistant ke minister. Whiunga katoa ni tau ngawe mo tau e tolongo fulu mahiwa mo mahina e tata. Tau Fasavelio. Pension ya Tau Fasavelio, he lakanga ko Deputy Principal i Tonga Institute of Education. Whiunga katoa ni whahako whatongia mo tau e tolongo fulu mahiwa mo mahina e tata. Manusiu Tamare Pahulu. Pension he lakanga ko Assistant Senior Area Organizer. E lau tohi pureanga, e ului ofisio lau tohi hapai, whiunga katoa e tau ngawe nei ngawe a mansiu, mo tau e tolongo fulu mahiwa, mo mahina e hongo fulu. Wili Naufahu. Wili Naufahu na e retire ia i he Chief Inspector of School, whiunga katoa e ne tau ngawe mo e tau e tolongo fulu maono. Whaui tau malolo. Retire whaui he lakanga ko Principal Education Officer he Vasilia e Potungawe, whiunga katoa e ne tau ngawe mo tau e tolongo fulu manima. Tupou Lopelina katoa. Retire e totaha ko ni he lakanga ko Assistant Senior Education Officer na ni ngawe i he ului ofisio lau tohi hapai. Whiunga katoa e ne tau ngawe mo tau e tolongo fulu ma tolu mo mahina e ua. Akata Finau. Pensionia Akata i he lakanga ko Senior Inspector of School he waa e lau tohi. Whiunga katoa e ne tau ngawe mo tau e tolongo fulu ma tolu mo mahina e ua. Ifaremi Maalafu. Retire he lakanga ko Senior Inspector of School, lui ofisi lau tohi hapai, whiunga katoa e ne whahako whatongia, mo tau e uawalu, mo mahina e ono. Whatui Moana Langilangi. Retire he lakanga ko Principal a School of Agriculture i he Tonga Institute of Higher Education. Katoa e ne tau ngawe, mai potu ngawe, ko tau e uafulu mawala. Air Force Ahafono. Retire he lakanga ko Senior Tutor i he Tonga College. Whiunga katoa e ne ngawe he potu ngawe mo tau e uafulu mafitu mo mahina e hongo fulu. Ferdinand Valentinotti. Na ne retire he lakanga ko Deputy Principal i he Niua Fo'ou District High School. Whiunga e ne whahako whatongia mai potu ngawe mo tau e uafulu mawha. Lapsa Moyaki. Na ne hoko koe Transport Supervisor e potu ngawe. Whiunga katoa e ne whahako whatongia mai potu ngawe mo tau e tahahiwa mo mahina e hongo fulu. Hamileti Lapsa Moyaki. Pea koe whakaosi o kina tolu o e ahoni ko Suzuki Takayasu Tuuta Whaiva. Na ne retire he lakanga ko Senior Printing Supervisor e wasilapa e potu ngawe. Whiunga katoa e ne tau ngawe mo tau e tolongo fulu mahiwa. Koe ne lava ia ai mo tolu koe kau pekia ko koreat ke mo hoko mai. Koe whaafonga e nau Suzuki. Katak mai ha whaafonga o Arisi Langilangi Fotu. Arisi Langilangi Fotu na e pekia pena pensioni he lakanga ko Senior Education Officer whiunga mo tau e whango fulu mawha e ne whakahoko whatongia pa mai potu ngawe. Kefu Fonua na ne pekia ko Senior Tutor i he Tonga High School pena whiunga katoa e ne ngawe mo tau e tolongo fulu maono.
Salote manu manoa, na ne pekia i he lakanga, ko Assistant Senior Education Officer he wasilapa i potu ngawe, whiunga katoa mo ta ue wofulu maa fitu, ni whakahoko whatongia maa i potu ngawe. Siu taisa ka foa se au. Nā ne tōtau, rotonga i he whatongia, koe Deputy Principal, Grade 3, i he GPS a haamonga. Whiunga katoa ne tau ngā aue mai potu ngā aue, mo e tau e uofuru mā ua, mo e mahina e ono. Mo ki paspasi, ngālo. Vena sio po uri tūpola, nā ne tōtau, i he lakanga koe Education Officer, i he Tonga Institute of Higher Education, pea whiunga katoa e ne whahako whatongia mai potu ngā aue, mo e tau e wanoa, mo e mahina e hiwa. Ko koe whakaosi, ko Talanoa, Lupe le Moto. Nā ne tōtau, hoko koe whaiako tokoni i he Tonga College, nā whiunga katoa e ne hoko whatongia, mo e tau e nima, mo e mahina e hongo fulu. Ko lawa ia, ko kina utolu, ko ailonga i make, nā fua whatongia, ka mai potu ngā ue. Mo te paspasi mai kātaki. Malo. Malat ku whawhalanglang. Kakatoia e kaulaki koe ni ngai whalanglangi. E whainga maari e koe ni hanga kulawe to e whawhi beef palasa e kustonga. E ome lewa i wamuri tuku. E ka ua ke lewa e tau whakalangilangi. Mo tau salute ke kau i guna e aho. Hai, kampai kau i kustonga. Ke ia haki whi mea kuto he na tuku mai lewa. Ngalo.
Mari lahi kostonga. O tui be o mari be ho mo ifi go wakai atu ki he taha ka wikuna ho ni ka ngawe malo he mo mate ake pe tu ngawe a lusi ko se ka lusi bola mafi se lu e pe no fanga. O tui go e fa mo ni ai to atu ho mo ifi. O to ai ma pas ki tau ka ifi me ko mana mo. E whawalanglang, kau mai whatangan hawa tarewa ki whaki Steve Keiti koe ni. Koe whalanglang en mo whakahaunga nei, whahoko mahe taula, he kautaha koe nei kau whaiangko, Friendly Island Teachers Association, me koe whita. I he tūki mua koe ni he ahiola i siwi hū ki he ngahi korisi, hange peko mo me ai na ki tu mai ka ki to fai fa hoko ko ia he na ka ki to fa hoko si vi hu he kala si ono ko ta we ne u me ai to ki lava no fa hoko si hu ki nga ko ri si he kala si va lu pe ko fo mua ka wa ma hen pe ko no fo ki nga ia pe ko o lautohi mo middle school na to lai ta na ka ulava i si vi hu ki ako malunga tonga. Ai wei ki me au whahen, ki me au sisi me whakapaanga, i kai ko whakapare ko whakahonga be, ai ngau e ngahi. Hape ako ko ni, no kau pure ako, kau mai, kau whai ako, o maua e ai ola, mo tu ki mo ako en, i he siwi hu, me he kalasi walu, pe ko whomua, ke hu ke he ngahi korisi, pe ko ula kien, ua pe mo tolu, o whakawhi pe kau pure ako, ngai abe ko ni ke mo lava mai o maawat, aki whakahaunga ko ni. Ko tu ki mua ko ni he ola o he siwi hu, i he kalasi walu, ko fo mua ki he ngahi korisi, he ta wanoa ua, na e mau bea, e he tonga side school ake lava e toko whango fulu maa fitu ki ako maalunga tonga. Tonga side school, lava mai pure ako e tonga side school, o maawat e ki whakahaunga ko ni. Lewa, iyo ki wawe mai be sana lewa, e malo e ngawe. Ka mo mana tu e ka pure ako, mo ki mo toko na tike mo mai o re sita he fita, mo mai o hu mai ke mo kau he tau kau taha kau whai ako. Ka mata i pe he tau ni ka wasi fo o mai mo nihi mo tua peu te kai ke mo hu mai o me mipa. Ko whika ua na whiunga mo toko hongo fulu maa nima na e lawa ki ako maalunga tonga. Ko government middle school ia a nuku alofa. Ai koe na wha ilo ko GPS a nuku alofa. Mo e toko taha nima. Mele lawaki. Alo mele. E koe tolu, ne maue ki he government middle school a whasi moe a whi, ne whiunga moe toko taha taha. Uena isposeti, ne ngoko turi koe mei whasi. Haua ere wau ki whalang whakaosi hen. Koe lawa mai piha whafufonga. Ma ere wa hola kau fasi kau tonga tap tolu e gisa tau te ai ka to lau tohi ko no fo aki tonga tap tolu o alo pa malo la hetu ki go fa osi ko ni ki falang lang ko ni pa malo la hetu ki ngai bia ko ni he ngau e madak ngai malo ma we ola pa fo ko ni ko tau pano ke han. Ko fa si pe fa lang fo o e ki fo ki Steve Keiti ko ni ko ke ulave e pe na spe ki mua ka ko ni fo ha ko mai be PSC ai ni o ka nga u a ho patunga we na u mau fa nga mari scholarship yako o na u lava tu ki muri me ko ni go ikuna na ngahi fe nga ko na fai ko ni pasi mai me ha hon ai risi o
Ni sekolah sipi ko ya na ngawe be patunga we. Ako ikuna na ngai fenga ko. Na ko ni o mai risi ko ni. E uia to lewa. We mo na ngai certificate hen. Ako fa fe ato se dal pure que ne katakyo. Ola vamba o fa o certificate ki he mista. Kanak be Paula. Ko fa ko mai me BSc ko ni ka ngawe patunga we fu le au pito motu ki mua ai ola ko ni na ngai u fenga ko no mawa na ngai matai to ko ni ko ka to ni na wa ko pe University Pacific Tonga ko ni ula wat ko to valu o ge hena ke ka na ki ola mai pa ka wi kai ya lava me be fa fonga ko ulo aki ko Paula Filimoihala, ko ikuna a hono BSc i he Biology and Chemistry. Paula Filimoihala. Mau mataitohi, Bachelor of Science i he Biology and Chemistry i University Pacific Tonga. Hoko mai ko Cecilili Manu, Bachelor of Science, Biology and Chemistry, Cecilili Manu. BSc Biology and Chemistry. Katolu ko Telesia Tupou, ko mai peke vave. Telesia Tupou, Baukehena, ko Bachelor of Science, i Biology and Chemistry ape. Malo Telesia. Kafa ko Saloni Maya, Bachelor of Agriculture. Halo Saloni Maya, Bachelor of Agriculture. Fika Nima, Petina Ulakai V, ko Bachelor of Education in Linguistics and Literature. Kufa ko ba fola Petina. Kalau kita kikon CTU, an exam, Amelia how for perform ambayen. For pedina ulakai via, na itu gimu abito ay tinggal kata aku ni mau BEd in Linguistics and Literature. Kalau ono kalau mai ko Micaela Lavemau Tuitakau, ko Bachelor of Education in Literature Language. Micaela Lavemau Tuitakau, ko BEd i Literature Language. Hika fitu, ko mui kisina la kulu, o Bachelor of Science, Environmental Science. Mui kisina la kulu, ko BSc i Environmental Science. We pas-pasi mai mumui. Gawai whakausi, ko whika walu ia, ko matapure kon ko nimilote hala toafa. O taha ko nina whangotamangi ko stonga, bana ni mao ia pos maalunga ange hola i kia i ki he. Patunga we tautai, kaike nani kuna Bachelor of Science he Marine Science. Nimilote hala toafa. Si bola ha o mau si keda ni milote pogo mo hau na mo kahasi tamsin ke tautai. Ni milote hala toa fa go Bachelor of Science he Marine Science. Walo, pamalo tu ek fa falanglang, ni la valere ia ki fo ki falanglang malo Paula. Tokon mai kore ke ahiva pe kauhiva kon ko so fai ako tau ki yafe ki ai o ki pakamoko me ai ki unu mai penga ko i mea ko mo ni mo mari o ai pai mai malo met voices.
just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus to every power of addiction starts to break, declaring hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Whoa. Jesus from the mountains, Jesus in the street. Whoa. Jesus in the darkness over every enemy. Whoa. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Alors, allez.
Maari o mouhiwa e whakawhi mo toki mo toki whakaosi ki likua lofa e whiawhi o mouhiwa. Alo, whainga maari e koe ni, e tau whakawhi e whakawhalangilango e aho, ako e pare mia e tonga, e mista ako mo ako ngawe, ona bo waka meriku, toa nge mua koroa, o i whatahangani. Alo. Tapu ke toa maa whawhi. Tapu ke he tui o tonga. Ke i tupo ono, ka maa kuina naspau, mo whare haa moe ofu. Tapu hen ki a mafto ki whare maama, mo i kau hama tāpure. Tapu atu hen ki a Hosea Nolo Lutoviku, o haa lotu. Tapu atu hen ki he sekretari pure, mo sekretari kabineti, au maa e CEO leo put ngā ko, interim VC University Whafonua tonga kau maa ki motol kau ngau e put ngako kau maa ai kau ngau e University Whafonua. Wako kore peke hufanga ai tala whatap kakato ko sa whaki. Kai whai atua ki whaiwahe ki he koloa tukumai mai motuan e tau lot whawheta i koini. Ai put ngā ako mo ako ngau e ki he wafe ua tolu. O tau whawhetai mo whamalo ai peke o toa mawhi e ne whakoloa tau toi mo ui. O lawa ai ke tau whakataha mai he aha whakoloa koe ni ko hono lotu mo whawhetai. O ka mataanga o e tau ngā aue o awhi ua tolu. Ko lawa atu a ngai hui ke palani, whotutu mo whatontonu ai ka pasa wholau ai waka o ako. Pako tau tu wholau atu. Ko ne tonu pea tu fua pea tākanga i tau whohe. Koe ngā haolo ia tau wholau. E tau wholau mo hamanaki ki hamatangi lerei. E fua whatongi ia tau koen. Kau tau whalala pe ko tau pāre tua. E hange ko lau a pete ria ke. Mo kamata wakai o lerei a siova. O monu ia e tangata ko ia. O whalala ki a te ia. O ko wakai ke kaweinga o tau lotu whawhetain. O pehe ko loto lerei mo i talango fua. Kau whaiak mo e kau ngāwe kotoa, ai pot ngāwe ako, kau mai University Whafonua. Koe tau tau noa peke loto lerei mo e talango fua mahino ai, nai o mai he o tua, ki ate ki tau tolu, ai tau ata aina ke tau whiri. Ke tau whai tūtūni, ki e mea au tau loto ki ai. Te ke loto lerei mo talango fua ke whai tūtūni atu ai pure ako, koe kau mau mawhai. Te ke loto lerei ne ungo ho hela ia, ke whai ako e tau whānau. Te ke talango fua nai, ke tō ai klasi o kau ngā whai ako i he taimi o puke ai. Koe whiria e kai whakafoi tūtui, kau tala mai e he vēsi hulu. Ai pāre mo lerei o whiri ke ngau e loto lerei, mo whai talango fua. Te nau kai hono lerei o e whanua, pa te nau mau ai pāre mo e tāpuaki, ai ngau e lerei. Pako whamalo atu ai kau ngā aue, ho mo whakataki, ho mo loto tō, ho mo kei loto lerei mo talango fua, leo ngā ngahi pōre mo whainga taa ke o i taa ko mari watu. Whamalo atu, Hosea Nolo Lutoviku, whawhiwhia mau pē, tā whainga mari, ke whai aha pōtā noa mo whewaiwaiaki, mo wheitūna. O whamalo atu no tāpua ki e kau ngāwe pot ngāwe, kau mai University Whafonua. Whatongia mawhatuktuki, ko i ako i, mo i teu i hako tupu o i whanua. O tui lahi a mo tuani mo Señor, e tokoni lahi a ho whakawae mo i tanumaki aho ni. Ki e whiri a kau whai ako mo i kau ngāwe ki e tau ni. Ki nau ngāwe loto lerei, mo whai talango fua whoki. Koe ni ko tau kamata mo e ki pa tau ange pē te tau. Hoko lerei ato ai pē mo kore ai pē ne tataki. Ki tau whanonga mo ia, e tau tau hangat ki ai. Koe ako i whoke haka tupu e whanua, koe tahai e whatongia matuak mahu inga o ha whanua. Pea koe mamafa e whatongiani o kia ki moutolu. O whi mau pē ke tau whamahino mawha tuktuki o tau whatongiani. Neongo koe whatongiani. O tau fuatak whataha mo ngai konga kehe o society. Ka tau manatui koe mahu inga taha he ni
a kita hine po kita masi ko tu fala mai ka te kita tol ke akoi mo fala le kesi si ene ki moi o wa ngalo ai uhinga o tau fala uhai mo fala ai ko tau tokonia a kita masi po kita hine i hene kumi a no ka hau pe fatawangi pe i mahino ko ni tene fala i ai ko o tau ia taime o dili ulahi mo ngai pole ke dili o ngai fema o ke ako ngai pole e fili a fana wako dili ko huinga ko fainga mari mo pole o teknologia dili foki mo tau ngai fonga fa ho fatongia uma maha ko ka au ha pe mo to wesia foki fana u ngai uhinga ke hange ko faito ko na tapu Tanak mai fok mo ngai pole anga maheni hangai ko tosi ya ka faya ko sisi ya nau sisi ya loki ako to no we fa panga ke fra lele ke api ako pa ko me fra mama hi ko time lahi ko to no ko nga pe ko si ho tau wi au tau fa ma lo to ngai heni ke pite ka ma ngai ako tutuku na to ko ni mai ngai tapa ke ko ini Ko lava foki ngai review ko ngai ngawe. Inga silapa ako ai pon ngawe. Ko lava i mono ako i kina tol ke na fa hoka te ngai ngawe ko ni. O ka mata me formua ke al kilal ke he. Krastaha. Fa mana to pe o se tau silapa fo ke ako to kamua. Pa ko project ho ko mo pange mama ni ki kamata ngawe form tolu ke form fitu. Ono to fa le ipe. Whakalaka mo whaunga whai ako, e taini ngawe ake a teknolosia ke ngai whekumi. Whaunga ngawe, we ngai project mo whakalahi mo ilo a kau whai ako. Lava ke whengawe ake mo tokoni mai, we mātua mo tau whanau me up. Ka he taim tatau o tonpe ke tau whatonga i a whatu tāma ke o teknolosia. O i kai ngata pehe ngawe whakateknikare ke malui. Mo whakasisi e wesia e whanau, ka toi ako i pe whanau ke nau lava pe o ilo. A ngahi palpare ma pehe ni. O kua wau i hono whakasisi honau taimi he keimi mo miti a whakasosiare. Kai tuku honau taimi ke nau wako ai. Koe tapo koe ni o kai ke ngata peha ke whanau. Kai kau atu ke kau ngā ue ai potu ngā ue mo university. Pea whamanatu mai me potu ngā ue. O ke itoe pe tau laptop koe ni half price. Pa koe tau lere at koe ni ngofua pe fo ke form 1 mo form 5. O sa ui ke taha me heni, te whaonga fua rewa ke aruho ke form 5. Ko lawa fo ki mono whakotu ai fuafua university whafonua a Tonga, pe ko Tonga National University. Pako ngawe ko ni na kai ke hoko hake pe aneaf, na e ngai ngawe maongonga mo ngawe lah. Na whai ki mua, o tau tol mal pe na tau maa o whatongi a koe ni. Koe konga ngai vision e mo whatutu ono whatu e university whafonua Tonga. Ne ka wai, a tau ataina whakaeka tō mika, ai ngā oe koe ni. Tokanga makehe, ai university ke whemau a Tonga. Lava ke a koe whanau i haere volo maalunga ange i Tonga ni pe. Ka pehe ke ki maa ange ai ako university. Whawewhia ko misi koe ni ko haasino mai, pa koe ko kamata ai tau university. O kei taim pe whanau mo tolu mata mai he interneti pe whanau mai le tio ke mo le sisitai. O gai ngahi programa certificate, diploma, ka uma ai mata ito. Ta whakwhakaako, ta whakwangowe, ta mamata, ka uma whoke computer. O whiwhia mo tuani tau kau whataha mo ki nau tolu. Hange ko ia nei rock whakahoko atanai. Na nau pore ke kamata ia university. O ki nā tōru whoko, tau kau ngā ue pehe pot ngā e ako, kau mai pot ngā e mo ui. E pot ngā e ako, koe kau tare ki, tapu kau deputy CEO e nima, o kau he hiki koe ni. Kau whawhufua ke toko te au, o nā alu whakatahatu, koe ngā institution, ke hoko koe university. Ko kamata whuku moe langa e malai spoti o Tonga High School, ai koe ko ngā ua pia project ki osi hono langa e api ako. Kawai malai spoti indoor stadium, malai akapulu, malai tenisi, malai netpolo. Pai lava pe fomu mo pickleball e whai hingai malai koe ni.
Ko project ko ni na tal me wa mani ma wa ma no ka tau fa fita ko kamata e lava fo ki heni kai ko nga pe ki tonga hai lava no nga ya ki nga sport fa fonua ka ma fo ko tau ka nga pi sa te lu wa ma ko lisfini e hiki at fo ke po nga ya ko ki amata ka of ki ma as ta uni pe holo ki le vai ofisi tawanga maheni ai he halavuna ka wene un fra historia ko o vai ne ta fa noa ai tu ai pot nga ya ko I halavuna ko office fo ko ni e frata ta ko to mai nga va ai pot nga we ki fai ngo fu ang ai nga we to ko ni ni to atu ai ko nga traffic ki me loto kolon ne ngo hiki ko ni ai pe ai office I loto kolo ki fa fai nga mali to to ngia ko bo nga hiala me pe he o kamanak fo ke to ia fai nga mali e fa na wa ko atele ke na to hoko atu o ako no fuma Pai kamata langa ngai fare ko ni e konga ki mu ape o tau ni. O whanganga ke lawa ni ke whakailonga ea ke tau te au whanoa o ape a koni he konga ki mui o tau ni. E to koni e ni ke parapalema o whewhononga ake e whanau. O whanau o mai mei motu kau maa whoki a ngai koro o mama wange. E to lawa whoni ke to koni ke whakapapau iange e lahi ange taime e whanau ke nau ako ai. Neongo ai palpalema ne tau whekuki mo ia he pā mo ngā whi tsunami mo COVID tahiwa. Tau whawhetai bene lava ai tau siwi mo to wako I wafe ua. Tau whaingata pia mahino pia uesia ai ako koni e tau whanau. Ka neongo ngai pore ko ni ne lava pia ngai siwi whafonua. Pako whi e toa ngai taimi heni e lave e tua I ki heolani. I he siwi ai whaumua Hange pe koe nai tau os whakailonga ane nai, ne ai ngahi apea koe nai tu ki mu ai. Ka ke motuani kau he mea mahu inga, nau to o me he ni, ai kau nai whika tolu, ai tō taha me he apea ko nomu ka, I he siwi whakalukufua koe ni ai whomua. O mahino neonga ai tsunami mo whaingata ko ia e lava pe ia tō taha, I he loto le rei mo talangofua, o kau, I he lau, I siwi whawhanua atonga ni. E wai whawhi o whiwhia lahi mahino. Neongo a ngai whaingata he o tumotu, te ke lava pe ko maua lelei. O ke whiau hiai mo side school mo uala ako tāla koe ni I tonga tapuni. Koe ola mahingata ha koe mau ke whahoka tu he tau lava koe ni I tonga hai, ai nai ave ngahi pare. Io nai tonga whaono nai lava mi tonga side school. Ka koe wahe tolu pe e taha e kau lava ki tonga hai. Koe wahe ua e tolu ke he, nai lava ia me he umito school ke he. Koe mea mahu inga he ni mahino lewa koe umito school, na nau tō te au koe nai lava ki tonga hai, o nau sai whiunga, ke nau ako e nau whanau, ke hatu unga o sai whiunga, ke lava ki tonga high school. Koe ai mātua, Fufonua sai school ia. Tupe koho ki le ka I homo kolom. Ako he middle school. E sai pe ngahi ako middle school ia te mautokone pe mautolu. E ngai tawhake ke ko I ngā pe. Ke ua mōre aha no whainga maari ki alu o ako. I tonga hai a tere toloa mo ngahi ako pe he. I e siwe fo mono mo fitu asmai le rei a ola takuilau mo Ewa High School. E lele taha foke fo fitua takuilau pe aua ia ewa, pato hoko haka tonga hai, mo ngahi kolis ke he. Pa i e fo monona lele taha ia tonga hai, ua ewa pe tolua takuilau. Ko ia I ka inga ewa, maau sai ke moto e foku piki ewa hai. Pa mo vahe loto mo hahake, o takuilau e nai o tuu mo e lau. Fa fie te sio ke ngahi ola pe ni he ngahi apiako pe he ni. Mahino pe tonu e ke maalunga lava tonga hai. Ka koe asme me ngai apea ko peheni o tui kau ia he mea make. Ka i ngai sivi ko toa ko ni mahino mai ai whi mau ki toi whai hatokanga ki he whika. He nai fu I tau pehe pe nai kai ke fu le rei ai ola le sonin. Mai whai ai whi ngau e aki, kai ke ngata pe mo kau whai ako, ka kau pure, ke whai ha mea ki heni. Ko hi ngā pe ke ki whakalere iange ai ola oi whika. Whawhiawhia toi kau mai a niua fo ou ke he sivi fong fitu. Kai ke he whamaloa ka pure ako kau whai ako o mou fua whatongia.
Ke kau ngawe kau faya ko nau malolo pi ngau fapulianga. O kai hale ai feunga ke whakahunga ia ki homo ngawe oskia velenga. Ta ulah. Ne mo ngawe ai. Ka tu ke whafonga pe pulianga mo pot ngawe. Ai whakamalo to honga. Ke whai whatongia lerei. Ne mo whahoko. Mai ngai hako tupu toko lahi o whonuani. O tuia mo tuon ku toko lahi o hako tupu. O nā fu tangata mo whewhine he lolo tongani. Ma mo ngai ngawe maalunga mo whalalaanga. Koe fua ia ho mo ngawe oskia velinga. Sika wako matiagiri oa. Koe whai ako mātonga. Whamalolo to honga atu. Kaki mo tolu si kau whai ako mo e kau ngau kotoa e pot ngawe. Ngai ngau kotoa pena lava atu i tau ko osi. Pēk tau amana kia tu kia tau ngau lerei ke tau mauivi mo whingawa aku wao fiai. Hingai kup kotoa. I lerei whakalu fua e potu ngawe pia mo whonua. Ofalahi atu. Maloa kuitu. Whawitai, ku whakoloa lahi ko whai mai. Kau ngawe potu ngawe, kau mahe unhisi whawhanua. Ku kore ki mouto ki paspasi mai. Whawhi ai karikita ko leo leo, iskaringa luoko kende lava mai o whaka awatere vai tau whakamaro. Tap moe ek pare mia tonga, Honorable Wakameriko. Ako ek mistai ako ngawe, ko pro-chancellor ki he University Whafonua Tonga. Ako whafalang fukia ki he programa makehe, ko pongpongini. Tapat mo vikaseniare, mo seniolo, Lutoviko Finau. Maftou whare mama. A whak mua he whatapuni kau hufangatu, talakakato, o hake he kato ngani, kau whakakato atu whakamalo. O whafongai atu he whawhani, tungai ako mua ngawe, o kau ngawe, he Vice Chancellor whataimi ai University Whafonua Tonga, mono kau ngawe, ai mau whakamalo loto honga ia, ke feituna whawhalanglang. Ek pare mia tonga. Iho kei lau maari rei, pake kau whakataha mo mautolo. He lotu whawhitai, kamatanga tau whako, o uafe, ua tolu. O maulau monu, iho kei mau taimi, ke kau mo ki mautolo. O whakaloto lahia, ke higila e wholau, ke tau ni. O ke toi whakakoloa, ai kau ngawe e pongpongini. Whawhitai mau koloa. Ko iwi lahia ke wholau o tau kamatani. Mikai harea whiunga, e whawhotunga aki, ai hounga ia o iho mauloto. Whamaola hieni, e he vika seni are, mo seniolo Lutoviko Finau, e tāpuaki o ke tuku. Mai pot ngai ako, pe moe University Whafonua Tonga. Moe kau ngā we, e mau kamata ke tau whakako, oi ni. O mau tāpua ki, e kamata moe e ki. E tau whakakoloa koe ni. Ki he Interim Vice Chancellor, kau tin, kau ngā we, e University Whafonua Tonga. Pamaolahi ho mo kau mai, tau kau whakataha. Ho mo fotu masani mai pe ahoni. Ia mahino ko sai ho tau tau, o tau iloto he wani. Pamaolahi atu mo kau mai ko whaloto lahia. Ke whingau e aku tau whakahoko, tau ngau e koen. He whahinga ko tau whonua, ai nau whatongia mai potu ngā we. Whamarola hiat, i o mō lawai,
ai ngāwe le lei, wao ke tau mui ho mo ngāwe. Ko ahoni foko mo whanongoa, ai historia ngāwe, a mo whahak whatongia, me he feitu, ke feitu, amusia ki mo tolo. Waha mau whahinga tō lahi hen, ko kakai ke heia, e whanongo ki ho mau o ngongo. Ako mau talamonu atu, i ngāwe na mo whahako no lere ki e fuka. O ia ko, e ko mo tuku mai ke mau hoko atu ka ngāwe. Ka pau ko nau lava, o whakahoko e whatongia e tau e whanga fulu tupu. Ko hea koe ke tau lava ai. We can do it. Let's do it. I he wafe ua tolu. He kau tare kik, kau ofisako, kau pureako, mo kau ngāwe kotoa, me i tonga eiki, he funga whonua, whanga he si, he lolo halai walu, pia ki toke lau mamao ki he ongo niwa. Mālola, o no taria e pore, o no tutu e māma, i feitu kotoa he o tongani. Whamanatu atu, o tau whatongia, ke pupuhi e māma ke moui, o ikai ko no puhi i ke mate. Ko kalofiama, te tau tutu, e whetaulaki hono huelo, pa e māmangia e whonuani. Ko no tautai i koe, ika eiki koe vete, o ka fotu mai, pea ku hiko e kupenga, tuu ki hoto tuunga, i hono tari, pea ko hono angi, wāwālafo. Ko e whakatokanga, ke takitaha tuu ki hono tuunga, unu ke waha, ke oua na whepaki e kupenga, e ka pau e hirifaki, pe e whepaki, e si e mata e ika e mau, he kai tofua e ka inga. Ko tau wangi ia, te waki ke tau kamata heu e ka hau, wāwālafo. Takitaha tuu ki hono whatongia, teu ki ngā ua. Ka kuaha wai, lava halo tokoni. Ko tau whakaloto lahi ia. Ia ka whaiange ko li e whakatonga o lawe, pia e hola i kai o lunga. Pia ka hono rea, ukufi e lawe, ka ngā ue. Ka ulawe ngā ue ha mea, ukufi ke loloto, whakavete. Ka e ola e tau tai te tau whai. Wai amanaki rei, i kamataanga, o tau whakakoloa koeni. O tau kawenga e ko tuku mai. E loto le rei, e a talango fua. O kou whakatauange, e kei toka mai ni alofa, ke ngāo lahi o kau whanaki ai. Ke whakairia ki motolu, e tau kei whengāo e aki. Ke halerei whalo fua mai whonua. Ki mua peau, whakakagato atu. Kore peheni ki he interim vice chancellor University whawhonua, whamore pe mua. Ka e whakiangi, ka e mea ofa, whakahounga koeni, whawhongai. Ka e potu ngā we, pea mo e University whawhonua, ki he whawhalangi o e ahoni, e pare mia tonga. Ke manatua aki, ai wafe, wofu mātolu. E mea ofa, ki he vika se niare, mo se niolo, luto viko whinau. Lewa e malanga o whatu. Malo ki he karikita leo leo e patunga ako, e sikiri ako. I he rea lelei wa malo e ako eni. Tau tui ko tukunga maari o tau ahau. E ko whaila e waka e ako, e polaua e hala whanonga e tau koeni.
Pagui kai hatua tamak. Ku napanga mani o tau hau e ngai whakakoroa. Ku tō. Whawhi hen e taha o kau ngāwe whoroa, ngāwe mateake a patu ngāwe. Ka kato e nau whai patu ngā ahoni. E lawa mai spela tu e tau himi tuku. Ana vei kosa uluaki. Ka lawa ia, ku whawhi e be moseni olo utoriko pinau e keresi. Walo. Ka folfolahi mi whakaosi aki ai tau o au lotu whakawhetai o e aho ni. Ko no whange au hongo fulu mau au e himi, e mo mea hake ke tau hiwa. Ke umau haloto maa, haloto ko lanu, fufulu iho taa ne ringi pe maa. Kata hiwa mai he res whaosi. E sisu omi ai koloa, ai loto fufo'o. Ko loto hao haoa, ko imisi o'o. Ko e kalasia aho dau eiki ko se Jesu Kristo. Pa moi ofhae o tua, pa moi whiohi e lau maari e mā oni. Tawange ke no fo ia pe ia, i whakawhi whakalangi langi. Pa moi toenga e kau ngā ue unga i he ahoni. E hifo mai e tāpuak, pa moi alo ofhae o tua mafi mafi, ko e tamai. Pa moi alo, pa moi lau maari e mā oni. Amen. Fola whahanga tonu me holo whamanatu kunsalo te pe foki ki he ngai whaki. Kuna e patongi ala he ahoni. Hip hip!
Wababa fuki ki kau ikuna. Fuaki ngā Pension mea ya ho. I he toko hongo fulu maa fitu koe te unga ia mo kau pension e. Ia i me kau pe kia na te unga me toko e foki toko walu o se whatongia whakaako na foki mai ki tongani. E lau ka kato ia ngai ngāwe me he whakamafola whahanga tonu. I he polo kalama o au lotu whawhitai potunga hoi ako mo ako ngā ue pēke University Whafonua a Tonga. Pamalo lahi ki kau ngā ue ki a tana tohi, ngā whaka tupo urea, aripate ki sina mo ue pirea. Ko au frisonu whinanga nofo, tau whoki he ki he Vikilani House, ki hoka te tau whai whatongia.